Lengurani lengitesheni sida yofem temurwa pokine bana negira tumigitesheni sida yofem tekuna sai tiba egiti amolo soto kale naro te hoteli na jene tabai na te amolo soto kale naro egiala rota ibe tarafia ngilikuwa na tali ngire kwa shule karikoka na ingoro lori kalonto mono te kaunti naro te ngelare na chidukuya na dota jideba tabao Lidia yeye mmoja atoliyo kabla siku legi ajoga la kamba kumunali liyo tenola karibu sana Ekusi basiku ajosna no enda sababu kiblo grai sida yefem tenari shaba ababawa na debate on tomono neme sidonga ta siku sai ni tolimu amuite yo last tike bawa to morsare de da shasha yo kwenda na makeup peke yo ana ngwana ngasa isho yo nako ate jobasi kusina amukara ngani la kiasumba ne ya kana ya tai asa yebo ite jo sare na jo kama watu na morsare kanyo rara kira yako kajo dibi konu de konu masaya ni enadwa na paita pai amuiku mogla jojo shage shomore atabawa nota karibu sana balo tu aligir masai duata iki nalo si aitukuj nalo si aitengeni shop tengeni matata iki karibu sana ashodi kakeshani kolori kalonto monok Lydia Ntimama Lydia Masikonde tenolo ngidebani nyata bau aninyena dukuya biyeba wene bwiji neko etoninga jo etejo egeta mba kumo naisha ino neni lo account yanaro kamwe baikine atamubwana itwa tumugia tabai neko koro tumani uti anti diweji nelo luani mwajo kanyo di manifesto nada Lydia ayu naito jajo atabawa ene dokuya na nanu ene dokuya na nanu ene dokuya patekura angapne yes sasa ninyana rejeneja neko kitotalo ajara na lorute mwisho na ene kwa sakeke makrari nikuja ninyana ana rejo ekipeshwaka todua joka nana itokia lotusai ani kununya nane jamo ekiatato nkakesha kulori kanapa ya miet nagira ingoro ilori kanaka pa wakene kweji pookin na $1 na tabautua peyie kitumoki atoni manifest yeki unique ajo kama tenetum ilori kanyo eponu itaasi yo neeku iton kigira arreshu larikok peyie tumoki atijing'u pekinteru teneeku etabayie sare shaba Mesha kanyo nataye matarajio ino wisi de ko de tata no sida ya no link en ko no na ko tata ai sho na ka shapo ko no lika no to no te ka unga ngara na roke ku amurate ne jo kanyo ya taye ka duate ya tata sho ko manya ka unga na ya wisi de ka jo ti makata ta ko na tata tu no ko ta tipata na ko si ko ne ga makata na ngata kama na ko de mana ne ga na ga de mai na ngaka shakimit kaga bude ga nakata dona jo mheshimiwa Lydia Masikonde nyana bawa kaga ise ga radio geti ngudi ngoito ya grabo bisa jetejo ore amuni nyana pia ya kutukuya mpaka mwisho yes kelo tu sayang aja dokuya Masuk ke bodoh. Masai.
Ekiata. Ekiata sinye mheshimiwa. Yes. Bukina mutito ngolong sida yuling. Ngolong na nikiwa yo Maasai. Lolo sekira entegel akiate. Vivian. Oling. Yes, betu moja atoni. Ye Idabash County kabisa. Kese papi. Idabash pi. Anyora ke. Alu ni manifest. Yeah. Yes. Yes. Niko chanjo. Kenda. Niko mzuri kabisa. Naona leo mambo si baya. Hii sasa. Kuna vile. Lakini umetosha? Ametosha kabisa. Lakini itia wale 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 jo. Yes. Yala bendu hata nilike uloshogage ninyaro biania campaign. Kage masa. Nejo siasa pau kazomaza pia ndio biania campaign. Right. Yes, kage wale yatanga ilishala fika. Hapa. Kabisa. Yes. Kade matarajio yata tata nolo. Ore tata Vivian Anjere. Kiata tata ajosina na debate. Yes, kidolta sinye mheshimiwa Rebecca Tongei ameanza kuingia. Right. Kadola jera baba sininye. Karibu sana mheshimiwa. Karibu. Yes. Kanyora ra amuye nambari saibi bao. Neku kanyo matarajio no. Matarajio ni hata tenolo. Ore matarajio na hata tenolo na kaisini kwajo. Ore matarajio na hata na kaisini kwajo kwa dunia. Mata yakare naro. Ndushina ji one by one. Nenda kwa ile hiyo. Karibu sana. Yola jokete tumanala marambili. Jadi olunga rojo kaina la ini ningu manifesto. Ngabe dina video kursia ngabe manifesto. Ngabore turujani manifesto nikuroge yule. Nidi silu manala ikono ajo kaya nyana ndo mara ndo nebu ikiti line tekila mali ekidola sini. Ashole. Karibu sana. Manana Ayune to ngana bokini. Sorry. Ayune to ngana bokile nkare naro. Olaini niko bokile sita yepem. Sita tidak. Moja TV. I don't want to go in. Tanam jadala tata. Ontomonok. Kakashakolo dia ontomonok nkare naro. Na ayuna omona jo ini nikuyo. Peye amera malemela kidage on idi manifestenya kosi na laira somale nkare naro. Karibu sana. Karibu. Ashe. Tol. Oh, yes. Erabawa mheshimiwa Rebecca. Yes. Tongei. Right. Yola jadi bar Lydia Rabau. Lydia amefika. Hapa sini nyaja Rabawa mheshimiwa Rebecca. Rebecca pia amefika. Nini ngito kwa kina joge jito. Manifesto minyanda kia maana. Yes, ndoki nilutu asa madide ne akunoto. Nilutu amir. Yes. Amu milotu na ajo sinano na akamite ndoki nimeata. Nelele milotu itaasisho. Neeku naa eleleka noshi naji unatupea vitu hakuna. Neeku at least ore taata entoki naa naponu Maasai aning naisilig ajo ata lelo otii nkang'itie tenebo naa sii lelo otii nkwapi eboo diaspora naa kegira aasuja yiok sininche amu kejito kiyieu nikiyiolou ajo kanyoo doi ena ajo sinanu naata naaji kuna tomonok e county enkare Narok arashu teneku sii Enkai Elerinka kanyoo doi eponu aitaas irmaasai. Yes. Neyiolo sininye esiai ontomonok ajo. Yes. Apode nani entomononi na kitoki Vivian. Ore duo kando erikore sininye tinewueji te mare kidogo kidogo na meeta kejo oshi multitask. Yes.
kakesha kolori kanaba ya miet. Yes. Kuni kiteshiro. Right. Tenolong. Idipa nabau mheshimiwa Lydia. Nebau sininye mheshimiwa Rebecca. Rebecca Tunge. Yes. Idipa nabau. Right. Nebado kiteshiro mheshimiwa Loli Malaso. Loli Malaso. Kiteshiro mheshimiwa Jen Navaso. Mheshimiwa Rusi Ndamei. Right. Begini mudi yolo tola jo misidere nini mul ngari koni no. Yes. Tenini mu olari koni ajo mate name nyalo Twitter. Nemu kita shirana na mono betu ya nabo. Yes, Vivian Amo elele ngoro shiro risha kumona kelele kejiwo idroba na nwani ngajua mate neko kinchaka yolo rika kanyulo tuwa limu. Na kidogo tamba Vivian Amo ore tenari shata na njere ore ntoki nilimu we take it to the bar. Ore kenyeke be kuimwa nilotu ajo ho ana dosi yolo losho no jini to yalo to ajo kayuyu. Mitoki na ba jamu yego na ba sirije mbasa. Lakini Nikidiongola sato kale nara. all right. Hotel na jene Chambai. Chambai. Kirino shokolege lage jo kalo narok nage balo Chambai. Yes, leo tuko Chambai live. Right. Kita shirala lariko. Right. Right. Kesi poleng. Amayola jata lungana ko tinga ulele. Ani na ji ule to mono ke jogi ule to ndoka tene weti. Njere para shida begi bwa yerisho mapema nikijara kenkera. Begi to nididwe ni nguna waheshimiwa jo kanyodo ye jogi yo. Kabisa. Anashoka mena toki nagira katana yo kanyodo ye. Neta ndomono. Yes. Nasho ya yerisho. Beye right. Nakwambia wale mnashuku na ichaji siku mbili kabla ya leo. Radio na recharge. I tell you. Yes. Yes. Yes, debata nakata waheshimiwa na rarata boja na rishata. Niruna mheshimiwa Lydia. Yes. Wa kwanza kupika na nyana ndo mbele mpaka mbele kabisa. Yes, lakini na dola jonga yatake ne mwisho. Yes, wacha tuone mtu ya mwisho ni nani. Lakini hata hivyo yolo ajore sini nyana zo inajengishele Vivian Nemesita. Najua sasa chelewa kila mahali ambako chelewa mbinguni. Unajua ni ngumu kweli? Ni ngumu. So inafaa hata wewe Vivian saa nyingine usione hiyo maneno kama hivi. Chunga usichelewe kila mahali uchelewe mbinguni. Mimi nitaenda haraka. Utaenda haraka. Wow, that's good. Isida yele kira baga de shule kokla. Yes. Nasa kuna sajenti iba. Right. Amongo longa nana tafesho kituo leg. Nede fesho kiko Oleng na leng kabisa. Ndo tunana le team. All right. Ajo etete na nemboka. Wako sawa, wako chonjo kabisa. Presidential debate kiti. Ikage melakwa mikilakwa niki. Utiolo nyake niki baigisi nyine wewe. Yes. Ne wakati shiro kira ndo jonga ina ene mudibeba. Amwe dogi ana beba ya sare. Kesebole. Ne yuko leke shikela baba. Right. Ya ngoda dogi ana losinjondo kono kairo mono. Right. Karipoka kesinjelo. Karigoge losho. Nadalta jegra box ninye. Lazima bea karibuni. Amefika. Lazima bea karibuni. Karibu sana. Engagement sida yo Miti live. Na karibu tulikiyo kajo Karadona kajilona kumandansa kaunti na natishipo lengamu ayalika kitena na watu. Karibu sana. Kanyo matarajio ni hata Tenolo. Matarajio yana tipa sahi. Na alikuwa ni kuna pamoja na itashi. Peye kidola jo Kenya hiyo. Ewa yuna yoluga jore kila kariko ni dala na hiyo itashi kwa lori kati nimetre. Niki yoluga jo Kenya ta. Na derikwe enye. Etoro masai ashuni nyeto ndokono.
Kamarara Mheshimiwa Lona tenidol iyie intomonok e kaunti e Narok. Idol naaji ajo kaa rikore eyieu teina kata? Kadolita ajo ore intomonok e Narok saai neshomo dii dukuya. Mekure etii siadi naa kadolita ajo ore matarajio enye naa kadolita ajo ketii sininche keyieu nejing'ita nkulie e Kenya pookin. Ilepua taata erikore oontomonok kabisa. Ilepua pii. Ilepua erikore oontomonok naa ina piidol kishipakino naa ore tina kata entoki naijo ena. Karibu sana enkitesheni Sidai FM. Karibu Mheshimiwa ina Lona Nkogwa. Lona Nkogwa. Ngajerejo former councillor. Former councillor. Wale makansala walikuwa na power zaidi. Unaenda lunch unakuta umefutwa kazi. Na kachaguliwa meji nominated. Kesho mocho ballot arashu enaparishata norkererin oshor kereri negeluni nejidinya taata enkasulayo. Yes. Ore peedol ajo kegira aitabong'oyo nesioki alimu peyie hapana nimeingia huko serikali najua vile inakaa najua kila kona peemilimu entoki nemeidimayu. Yes, entoki naidimayu. Yes. Neeku ketii sininye inewueji onkulie ake tomonok nikiteshito kumok kesipa oleng peyie eliki yiok ajo nyoo matarajio enye duo taata tena olong'. Kesipa naleng. Alright, kesipa oleng amu kiyiolo naa ajo ore tena rishata netii naake irmaasai nkaulele egira arretena tena rishata nchere isaaja doi adidero oo nikitoning'o naa te promo nchere meeta oltung'ani lemejito sukulo nainei opi. Kake ore naa tena olong' ilotu naake ayiolou mbaa vile kunaenda nilotu dii ninye aning' ajo amaa dii kuna waheshimiwa naetuo enewueji tena olong'. Kainyoo doi egira anapaki taata yiok ajo sinanu taa teneeku isho Enkai elorika le women nchere noona ntomonok elelek naake eeta mbaa sininche naaterretenate entiaraki ntomonok barnot tine neeku aisilig ajo meeta tenakata oltung'ani lemegira arretena toonkaulele nchere jito kisaaja doi aditero etii lelo otii diaspora ogira ajo olee kiyieu ake nikidol ajo kainyoo nagira aendelea te kaunti enkare Narok atentiaraki naake ilorika loontomonok nchere ore tena rishata naa ketii lelo tung'anak ake otii ang' laa ore peejokini esiai e women rep nejo kainyoo doi oshi esiai e women rep irbaribarani doi elotu aitobirr ajo sinanu naa ashu kegira doi elotu aitobiraki sukuuluni kake ore tena olong' nekipuo naake aapuo ayiolou ajo kalo doi oshi orkasi le women rep kainyoo doi eyakita yiok kuna waheshimiwa nchere ore ake peepuo aimua nena toki doi ajo sinanu naa itumutumu teneeku naa tijing'a erikore. Yes. Kindipa anoto ilarikok aare. Alright. Alright, Lydia Sikonde. Nikiata sininye Rebecca Tongei. Rebecca Tongei. Ninche naidipa atabau. Idipa atabau tena rishata. Netaa irkuti daikani kigira aiken. Right. Oh yes. Neeku elelek enoshi naji tenaira duo oloitiok emuti abori enkaluana. Naa tenimira duo kaai iyata oloboro ng'otonye. Proverbs apa ina ormaasai kake ore naa tena rishata kisiliga ajo ekebau pookin. Yes. Naa ore entoki e maana tenewueji tol naa manifesto. Manifesto. Ninye entoki e maana. Alright. Atua nkishu tidie oleng. Ebi. Nebaiki larikok erishata. Nejo amadi embungei e county. Kainyoo doi ena nayaki yiok? Kipuo taata aning' ajo kainyoo doi entoki naa ninche ayaki yiok? Right. Monok natii. Oh yes. Soikokudate. Embungei e Narok tena rishata. Naa kisiliga ajo ekelotu. Naa yiolo ajo Vivian nitejo naa nchere meeta entoki sidai enaa tenilimu entoki neyiolo oltung'ani etii oltung'ani otii noyiolo ajo kainyoo doi ena. Nayiolo ajo. Yes. Etejo nabo olong' kata eetae debate amu nejia nejo kitoning'ote debate. Neeku kegira nijo. Yes. Right. Down. Etii tenakata Vivian intomonok natii nkaulele. Sinche yiok. Yes. I-recorded na program po. Ore Kenya peyie ai nabaki.
Nabagi. Meeta naa nafasi oltung'anak imiet. Muniki jodi apite jonji. Ne kata iltung'anak sai te mashinani. Yes. Ewueji pookin netii. Yes. Kedamu ake ajo etejo apa hivi. Kagelu amu etejo nji. Etejo enakolong kata. Nyene maana naa Ena nijo taata enoolong olee ninye duo nadol neele gosoi ajo sinanu naa kenya enikunari intarikini naapuo. Vivian amu ore tena rishata etii tenakata entomononi natii ang', etii ai natii Mosiro, etii natii ewueji ajo sinanu naa naaji tiatua nkishu. Nejoki enkerai ena nayiolo aigero utotona tene. Kai ina nagira aiteru tenkitanyanyukoto Mheshimiwa Lydia. Nejoki gero taa ne Lydia enkerai tenaalo tipika aitoki ne Rebecca nyaaki taa ne Jane enkunai nejia noosintani noololimalas aikunaa nejia paayiolou te kulo omon ootejo oltung'ani nalo aisho kura. Yes. Kelotu aret iyiok intomonok. Naa nabo tadi ake naimu te pokira miet. Nabo ake. Ore duo naa enkesha naa lasima ake piikubali oltung'ani matokeo. Lasima. Neeku kirreshu ake pookin. Yes. Amu meeta nemejoito sukuro. Ole sukuro lainei. Sukuro lainei yoo. Ninche loopi oleng. Yes. Neeku kake Tarehe 9. ndio mambo ya Ore duo tarehe 9 naa enoshi naa peori duo ng'olong'ony. nejia keti. Oltung'ani onosa campaign mzuri, oltung'ani oitoyio manifesto vizuri, sidain aret irmaasai. Leledi sininye olasirani lang lolomon Stanley Santeto. Oh yes. Nelau ake sininye enajo. Ipae. Esidai dii enkop siasa nairowuaja. Nadolta ajo esiai sidai kiasita tenewueji. Kitejo naaji ore ntokitin pookin naa keaku recorded. Neikiningi tiatua Sidai FM. Tadamu ajo ore tenakata naa kaunti e Samburu, Kajiado, Laikipia, Baringo. Oh yes. Etumito pookin egira asujaa ena siai. Kake ore naa ena siai duo taata ashu aaku naa keshaka olorika loontomonok naa Narok County. Neeku eeta iltung'anak le Narok County erishata sidai oleng naning'ie ilarikok lenye. Nening'ie negel enapa naji kegeli nyoo Molo ong'onyane nagira oshi ake aitangasaki ntae te pooki rishata. Yes. Neeku ore tenduata ai ashu nanu aitai duo mbae nitii ake ena siai. Enewueji etii ilarikok ajoki olainining'ok enewueji etii ilarikok. Nebaiki ninye etii saai loojo amaa ninye ena naji ene wakata ebau enkop ang' nyoo. Oh yes. Enewueji etii ilarikok. Neeku toning'o tiatua Sidai FM. Yes. Nining' ajo kakwa baa eeta sidain e maendeleo naitabaiki. Ashe oleng Stanley. Yes. Dolta ajo etabayie Sare. Naa si Nimbok. nanu ekintabaiki ne. Yes. Tena rishata. Peyie kitumoki ashom dukuya. Alright. Kaya ake program yiolo naa ajo keedoyio program. Kedo program. Nikitejo duo sare kinteru. Sare kinteru. Neeku ore naa tabautua nekiendelea apuo atua amu etotona ninche standby. Alright. Yiolo ajo idipa ninye atook enkare at least duo. Ore duo oltung'ani oewuo egira aikonji ekirikira kidogo egira oltau awosh ekwetita osarge namna hiyo aisilig ajo ametulia etooko enkare Nairobi ako sawa ako fresh mambo iendelee. Aje kipuo naa siyiok ake atua amu etabayie naa esaa naiterunye. Kesipa oleng Vivian.
Nana mayondo ido
Enda subalo Masai. Enda subalo Masai. Oleh ngura nile Sidai TV, oleh ini nile Sidai FM. Ini ngito Sidai FM ya wangan ngeju tolosho lema. Jangan dito monongwan ola palemiet ola rilonga lusniare otigitam are. Ngolong natanya tuar kumoka kene nana tabawa. Kora neni doli chakore tatuku ya chene gwijini kiata intomonok anga gesha kolorika lon tomonok. Kore tenda shoto ni dolita sitting women rep Honorable Soipan. Ora tene gwijini kiata finalist kake malona na limu ajolongai kala kaya umun kwanza mida yotungani obokon meto umuno aya yok dukuya engai oltungani ojitole ake Lairori ani baba na kayashi Ikirai rori ake legilana na sane kitondo wate tiya pori meje kinono lebunya karna ino nikirrepe na nana nori balegi
Abala yori simara kita ashe media kai nei. Ore dankara ko lata wajja okulo seseni lebe payoro indutumo rara de nolo de nakaya simara kira lebe karna inno dankara jana ne rasa kai nei. Abala yori simara ara dankara jana interview on kari ko kan ala yori yani. Ajen Nambaso Rebecca Tongei o Lydia Masikonte teniko anana kulia riko boga na araba udeni Olairoriani osoipan ninyara ata kayeshumata entomononi ekaunti nikiata kireja shanka yeshumata amore ambaye natase tuara de yet ambaye kitu olairoriani kire shebakino de ambaye natasa yongra ntomono olairoriani baba kiteja ashi ore lana tuma lo dogo olairoriani daru de ne koyoga kayang tamayanga ang kiyo wosotua wengweni ti angka yesu mata ke geraero kireno kiro biru no angka ikino angka yo jori nai kireno ki masal iki yuni ki lewunye yo angka ya miki mi yo miti angka yo jori ti Israel na iki de jashe ameti angka ine joyi kire hidam baye ki tok dire hidam ki lewuno angka yo jori ti Israel ore sini je yo angka jando mono ni olai rodiani na yi kekala ki yekong kekenjera ki yeni bugo ki yerki yolang o le bunye yoga kayang abala yodi sumadore ni cheyo gran kayang tomo ngiro biru no ro ngai kinono na nge isho ibokin na bege kerajo ki yola roriani ore imuni cheyo erigoro antomono migiade ne kalani migiade ne borori ore ampa shoga antomono ne na ni yeka kara ya kai na shu na ore ko nagara ni giara de ne ege kera ishira ki yang kai ajo ngiro biru no ro ngai no na ngo shwa ko antomono ge rakabo ore ngai yeshumare gerani ja wairo nje wairo ro sotwa nje wairo de nyorata kidire ne bobo kiye wo sotwa ara ngara ya na gaudi ngara naro lari kolla bo gina kai erisada ne ikiana nigi bwade do la roriani edi aga yogoro relinno ore erisada woshi kugo da pop age yola roriani yola ki lo lari ko tegalaki yogo li yewi yang kai tegalaki yogo lo nyori yogo la roriani tegalaki yoga kai sumara belio yang kolonino terasa kai yogo la roriani baba kide jashe nara karena baba enen karai nol resenyati eje Ashama mitengo mono mikitamayana kai etuneja kore kitabautwene weji kekie tuota ke na analikie tua ininingu lari kokla ngara shongari koka age tuki wonwa ushkura tene weji kore beiro rankari koni nentoki nairoro tabasali tulia eminjake kinta wala rabale meje meneja kiranga jina bo kira tungana go yoloro tikira tungana go inoti atwa ngiswe meneja ore nengweji nimiki wonu arare nimiki wonu ajo ngani anairoro le ngashunyo kiti sawa meneja kele wanate ore tuneja ore boki ango shineta
asirara Kenya enoshina jolashumba benchmarking negi jitu karibuni na link emegengasa ito lomon lang ama to shogin kai asholing mera yoshi arashwa esia iboke ne mera kitanabatenye shumeneja ayuni ngasa ni ngogino takona kitanabat be kitumukia shom dogoya uri da dogoya migiaro lungani atubo migiaro ndomono ni ata naboni tuki ndomo na ashinna lenda ngaragi amba uno toyi ashinna lenda ngaragi na anyi netebeka yo ngaragi na anyi netebeko lo sholama ekija ashinna leng amwenge na yo na gike nenda yangai uri aidebaina kidolda na njarajo uri tene nege yata aspirant arashwa candidate Jane Nampaso, karibu sana indi make ayukona jangaina ashenaleng keata Loli Malaso ashenaleng keata Lydia Masikonde ashenaleng keata sininye Rebecca Tonkei ashenaleng ori teldorika obaye na kaisili kinjarajo ori kamera ina kekira izumba geldorika kindo mono sininye kage itwaba Ruth Sintame ashina lente ngarage nage ineweni kirabagitia ore ndugi ya dogoya kiata simu inegi yola jogoro shiake simu ina ndogiti na ita nyamalisho nisu lake tendumo na ijana teneade simu tangasa toru engorui manager tagoro debega airplane mode tara tena gide mayu mere dini nyondo ngaleke kira ushuki kariye na boina nare nere debega ke ye silent beme itanyamaliyo na boina ore sini nyangae tabasali ore denne mikiyo utasiaren mikiyo utaringan mikiyo utalalama ne agode ne ata tungai didi na ri ne mende ma tungai dende ne njoyo maendelea mukigira dua ka endelea emeneja beme kinti jongo na age na tokite dende ke ata security ya kutosha dende de boge ata sekarini ora bautwa etiene onkelani ole no shigulia ke nikijo civilian ne ago media nyambali te ningwala lemli no wori kali no dangari amo security hapa iko sawa sawa ore sini nyanga ite ne ago eroro na age ngari ko kinigera de ne weji egu oshogeshi age ngai tondu moriti ashumeneje tu ore de ne maranga sainini ai gaja ai nini marabali no shi he ha tabala tane raidu ngari ni na torigo tungana lina bila kaiwa kana jogi ndai poleni amo meoshogi ni dara ran ngai ina bila emeneja bembe kindogi adomagal tungana gorgoriyo chimeje tu ne agogori na ka yunigi ni mokino ore sini nyanga ite ngarake na age ngari ko nikera de niweji ore tendae kayulajo irara tungana ko yesumare na ina bigira ya moro yanari ore ndugi adogo ya kitejo mera engela kino tene ada point da you point nono kage no direct attack fanyia kwa mkutano pale lakini hapa tunataka tusikie what do you have for us na tukisha sikia hiyo itatusaidia kusonga mbele ore inatabasali au moni ndaye tanganyeti ore sini nyangai we expect maximum cooperation ore tesiadio teneweji keada tangarnola thumani egijo the bench kindo mono kona no mama ngarigo nisumare si iridi nara ndigirini era ndigirini mpaka ndigirini no shinaji masters tumeneje tu isumare ore ngulie na ngarigo nara ngarigo rangaranado we have a veteran journalist ako pale keyolo ne ako okuna kulie nikiara si wamekuwa kwa siasa kwa muda mrefu kwa hivyo we have them here na tunataka kusema karibuni sana ours is to give them an ear let us listen to what they have to say let us question what they have to tell us because the ma will never be the same again emeneja kibo ilodogo ya megure na baji na jia normal se na didie eragi diesebe ashina lengure na age janeja tengaragi lomon ligiata najua ya kwamba tuko na media council na niko na ndugu yangu Sami ningeomba tu labda usimame na kuintroduce watu wako alafu uweze kuketi chini alafu tuweze kupatiana wapi mic nyingine nisaidiwe tafadhali kwa haraka sana ili tuweze kuendelea you can introduce yourself
and introduce the team, and then we carry on. Thank you so much. Habari yenu. Habari ya jioni. Natumai nikitoka hapa naweza kuongea Kimasai, lakini kwa sasa mtaniwia radhi kuacha niongee Kiswahili. Mimi naitwa Sami Moraya. Nianze kwanza kufuata protocol kidogo. Mheshimiwa Soipan, definitely the aspirants today, na nyinyi wote hamjambo. Jina langu kama vile nimesema ni Sami Moraya, na mimi ni chairman wa kamati ambayo imebuniwa kutayarisha debates za governors, senators na pia zile za women reps. Na kama kamati, kwanza nishukuru Daktari Harrington na timu yako ya SIDA, kwa sababu hapa ndo tumekuja mahali pa kwanza benchmark. So tunakuja kukopi yenyu ndio tukuje tufanye yetu. Kwa hivyo angalau mnaona nyinyi watu wa Narok tunawaheshimu, na pia kuwa na mjadala kama huu ni jambo la muhimu, haswa kwa wananchi kuweza kuzungumza na viongozi wao, na pia kuweza kujua viongozi wenyu zaidi, na kuweza pia kuuliza maswali. Nitaomba tu ni introduce wale ambao nimekuja nao. Nitaanza na dada yetu, kujiseme tu na kidogo watu wengine wanakujua zaidi. Mrs. Yesu. Mrs. Yolaitorian. Kwa majina ni Simaloi Dajo. Nafikisha salamu kutoka Loitoktok. Na fikiri wengine wakati radio makiwa hewani, wale ambao walikuwa nasikiza Radio Citizen, Mayan FM, wote tumekuwa pamoja nao, lakini tumefika hapa in that capacity ambaye my colleague and chairman amesema. Tumepatiwa jukumu la kupanga debates za Kenya nzima, na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mwananchi anapata sauti, kwa sababu tumekuwa tunajiuliza tunatumia vigezo gani kuchagua viongozi. Kwa hivyo sisi tunafanya shughuli ya kuleta media pamoja, ili kama ile mmekuja hapa kusupport kwa SIDA FM, tuweze kuleta media nyingi zaidi pamoja, ili jambo zuri kama hili liweze kusikika na watu wengi zaidi. Kwa wote ambao wamejitokeza, my moms and the sitting leader Dr. Harrington, thank you very much. Tunawapenda, ndio maana tumetembea. Asante sana, Mungu awabariki. Mjamboni tena. Nafikiri wale ambao wameongea mbele yangu wameongea yote wakamaliza, kwa hivyo sitaweza kuongea mengi. Mimi naitwa John Angari. Nataka kufafanua kidogo kwamba tumekuja hapa kama kupitia Media Council, lakini vile mwenzangu hapa ameelezea, pia mimi ni mtu wa media. Mimi ni msomaji wa habari katika Radio Taifa KBC, lakini nimekuja through Now Media Council. Ni vizuri kusema hivyo kwa sababu nimekuja hapa, mmenikaribisha. Ninyi wakati mtakuja KBC na sisi tunapatia nafasi. Ama sivyo, Mungu awabariki. Na ndugu yetu yule simama tu wewe, tumekuacha nyuma. Natumai leo ni siku ya kina mama zetu, kwa hivyo hatutaki kuchukua muda wenu, lakini Dr. Harrington tunajua tutakuwa tunazungumza, kwa sababu najua tunapanga kurudi haswa kwa sababu ya debate ya governors. So tutaanza kuzungumza, na pia tutaelezea wananchi itakuwa ni siku gani, na pia tuweze kupitia hiyo safari pamoja. Asanteni sana, and all the best to our aspirants, to be honest. And just a word of advice. I can see you're so tense. Relax. It is a conversation. It is something, when you got yourselves into politics, you already knew what you wanted to do. So just sell your manifestos in a relaxed manner, and don't allow these tools around all over the place to intimidate you. All the best. Thank you. Wow, asante sana. Mpigieni Sami makofi tafadhali. Kwa sababu ya muda kule nage tangaragereshata
ekipuo naa aisho enayanyiti Soipan Kudate, karibu sana pitumoki siye rookisho, alafu kure kutoka inewueji nikipuo naa kidukuya. Ashole, Daktari Hannington Wekai, Sidai FM, which I believe are the hosts, our guests, the Media Council of Kenya, the panelists, our aspirants for the women reposition, and now they are candidates for their respective parties. Na wasikilizaji wenzangu, hamjambo. Enda super boge. I'll be very brief. Wageni, mimi naitwa Soipan Kudate. I'm the women rep sitting for this county for the last 2 terms, going to 10 years now. It's been a very big privilege. I just want to say congratulations to the SIDAI team. This is a first, and I think having the Media Council here gives us hope that this is something that can be sustained in the entire country, because it sets the pace for accountable leadership. Because if we have an opportunity for the voters, for the citizens, to listen to manifestos from aspirants, candidates for various positions, then they can be put to account once they get into office. So, congratulations, and I'll say karibuni, Narok. We are honored that it's the first one you're doing, and we are really looking forward that this will be replicated with all the other candidates. My sisters here, I wish you the best. Like Moraya has said, relax and tell us what you have to offer. For me as a pioneer women rep, you just told me this, I think, 2-3 days ago, but I suspended everything. This is very important for me. It's special for me because I am very expectant to see who is taking up next and to push this county to the next level. So it is a very special opportunity for me. I pray for these great ladies that whoever that is able to convince the people of Narok, then we can have hope that we can go to that other step that I did not reach as a pioneer women. So, asante sana. It is their day, so I will leave it at that, and hopefully I can have a chance to give some remarks afterwards. Thank you very much. Wow, very good. Imagine what? Let me tell you something. Imagine what? Kwa hawa ambayo wameketi hapa, we have the next Narok County women. Endoki na isuduro, angai yake na yo. Emeneja, kage emiginjeri shada, kuri nage yeneja kayuna laida rasake nage Vivian Kanoi, ngasera ni olomon tini bonano, peri go yo kutoka ineweji. Niago ekijiro nage koramo kitoni ngona ingua larikola, ekijiro nage kore kwanzia narishada, kitabolo nage enakiguana enatiba. Vivian Kanoi, karibu sana. Asholeng Daktari, olening'oni tenebo oleng'ura nile Sidai FM, tenebo Sidai TV, kiti live, tembolo soldo kalenarok, tenkoteli echambai, kiata larikok lang, kindipa introduction ang, kigira jobe kinteru, enarishata nore kigira iteru, tenarishata kayieu, nikinteru nye, peye elimu larikok lang nkarnenye, introduce ate, amo Sidai agere nikinta official, peye elimu oltung'ani koon metaa ore peedol naaji oltung'ani kwa mfano Mheshimiwa Jane ashu Mheshimiwa Loli neyiolou ajo ng'ae ina. Neeku tenaisho erishata tolimu koon na ilimu koon detailed introduction nilimu koon kabisa amu ebaiki neeta iltung'anak kumok oinining'ito nebaiki nemeyiolo duo oltung'ani oleng kake aisidai tenilimu detailed introduction nilimu koon kabisa metaa
Itembuku metore bejo oltung'ani kwa mfano Mheshimiwa Rebecca keyiolo ake ajo ore peeji Mheshimiwa Rebecca kwa mfano keyiolo ake ajo ng'ae eji Rebecca eng'ae eji Jane kwa mfano tu neeku kajo kaiterunye Mheshimiwa Jane amu ninye aipirare kake maata taa protocol nagira aitumia kake kayieu naiterunye Mheshimiwa Jane peyie eliki yiok ajo keng'ae eji Mheshimiwa Jane Nambaso. Mwebaiki naa inaarna ake eyiolo ilainining'ok ashu iloopeny kaunti e Narok. Karibu sana. Ashe oleng, Sidai FM tenkaraki narishata sidai nincho yiok. Naipongeza ntae tenkaraki enkata naterretena ena team ashu olturrur le Sidai pee kitum aetu taata ene. Kaitoki aisho enashe oleng ilarikok le Kenya tenkaraki ore eimu katiba e Kenya e 2010 nishoo yiok nafasi erubata oontomonok pee kitum ena rishata olorika loontomonok naa kajo ore ina naa embaye etipat oleng. Kaisho sii nanu enashe oleng Enkai tenkaraki naa nishoo yiok ena nafasi. Kaipongeza Mheshimiwa Soipan ninye natii taata olorika amu ninye nataboloko yiok enkoitoi. Naipongeza kuna tomonok nikigira akeshoo ninche amu ore metii ninche nemenetoki enkesha nenata matii nanu. Kaaji nanu Jane Nambaso. Ore Jane Nambaso naa entomononi. Ore Jane Nambaso naa enkerai ormaasai ele osho. Naa kayieu najo ore teinoto natubulua tenkop naji Oldonyo Orasha ashu Alchang'ipusi naa ini tenkang'ole Nambaso nalo sukuul Enkare Ng'iro primary naishu nkilasini 8. Ore Jane Nambaso nashomo secondary te sukuul naji Maasai Girls naishu larin pokira 4. Ore Jane Nambaso netupukuo te secondary neng'as aton tiang' eitu atumoki ashomo ena naji college. Nang'as aasias inkuti siaitin oonkaik. Anoto orkiti kibarua le kirio namirr kirio larin 2. Naitoki alo aaku emalimui Oldonyo Orasha primary school larin 2. Naitoki apuku natum esiai tenkampuni apa naji World Concern. Naasisho tine wueji eton itu alo college. Nalotu atum entoki nashomoyie college. Nalotu alo Masai Mara University kake ore apa inakata nemeji Masai Mara. Keji apa Moi University. Naas diploma. Ore peyie aidip nang'as aitoki ashukokino esiai. Napuku naitoki alo ashuko aas degree te university. Na ore tenkisuma naa inewueji atabaikia. Ataasa degree e social work. Ore apa diploma edukuya naa human resource and management. Amu inakutuk naa kindim atolimunye kake neramatare ake pookin. Ore Jane Nambaso nitubuluaki sininye tormaida oitubulunyieki nkera pookin. Abaiki naa ore apa nanu abulu naa eshomo entasat sokoni amirr irpaek nemirr inkwashen naa ina peyie anotoko nanu atarasai tenkisuma. Naa kajo ore pooki kerai naata eneimayie negol naa kebung' naaji akurraki enkisuma enye. Naibung'a sii nanu naatareto Enkai nanotoko naidipa.
ore taa peyie aidip university nalo aasisho tina NGO naji World Concern nataasishe ilarin 8. Naa kajo ore apa esiai sapuk oleng nikiasita naa isiaitin napaasha. Amu ketii apa enkata nataasishe terubata oonkera okishin, naitoki aasisho terubata olturruri oishori iropiyiani ebiashara, naitoki aasisho terubata esiai naji ene biotisho. Ore peyie aidip natupukuo naitoki alo sirkali kaunti e Narok. Ore peyie alo naiterua aasisho te contract ashu terishata naa mikingero te permanent. Natang'asa oshi aasisho tolari loonkalusuni 214 ashu 2014 ara enkayiarani eshai te county government e Narok ashu te sirkali e Narok. Ye nambaso taa ina nalo ayierr shai tenkopis e town council olari olulung'a. Ore peyie apuku nalotu atum esiai naigeroki ena katukul olari le 2015. Naasisho te county government e Narok larin oobaya 7 olulung'a. Nanoto erishata natabaikinye atua nkishu, nashomo aasaki iltung'anak le county e Narok esiai erubata oontomonok, aiteng'en ilturruri loontomonok, ashomo sii aasisho alo aparan imurua apa naishooki maitasheiki enaa Ushanga coordinator te Narok County. Esiai nataasa ina tenkiririkinoto o terisioroto oonkitanapat apa naishooki. Ometaba enaa nikiponu naa ng'ole aponu aing'ua esiai, nalotu aing'ua esiai tenkaraki ena rikore nagira aing'oru. Nore te sheria naa peemeeku ingero igira alo aing'oru erikore. Nalotu naa ng'ole sinanu alotu aing'ua esiai peyie atum aing'oru ai siai. Najut apa esiai tolapa liare netaana taata esiai egira aing'oru. Neeku ore tenena pookin, ore taa je nambaso naa ninye ina, naa kayieu ake naibalie ajo kara enkairukoni, atajewua nanu, atii kanisa e Dominion tiabori Bishop Peter Ole Mankura aa ninye presiding bishop, o tiabori Bishop Peter Ole Supeyo. Etii kanisa enaare Narok naa ninye oshi atii. Nitoki aaku ore sii Jane nemanya Mosiro. Ore Mosiro naa Narok East. Aitoki amanya Kipangas ashu Enkairamiram tene tenkare Narok teleduka. Nore ewueji namanya toonkairamiram naa Narok North. Ore enkae natoiunyieki nanu naa Narok South etii ewueji neji Ilchang'ipusi. Neeku kajo ore duo tenaa keyiolounoto naa nanu naa taata natii ene, naa kajo ashe te nafasi naishooki yiok. Ore taata iltung'anak litu aikata abaiki oleitu adol olotabaikia olaatodua nashipakino taata amu kainining'ito paatum atabaiki tena oitoi enkijape. Naa kara naa enkakeshani olorika loontomonok te county e Narok, orkioma oji Azimio te Jubilee naa ninye atii, naa kaisho Enkai enashe tena rishata naishooki yiok. Ashe oleng. Ashe oleng Mheshimiwa Jane Nambaso ninye ina naisilig ajo itobirayie. Kintoki sininye atumore Mheshimiwa Loli Malaso
piitayiolo siinye yiok ajo keng'ae eji Mheshimiwa Loli Malaso. Karibu. Ashe oleng. Kang'as ena rishata ashukoki Enkai enashe tenkaraki ena rishata naishoo yiok. Naitoki sii aisho enashe Sidai FM. Nashukoki sii erikore e county enashe erikito enaanyiti Soipan tenkaraki ena siai naa ilepa apa ninye ning'uiki yiok olorika ele loontomonok. Naata sii enashe tenkaraki panelist pookin otii enewueji oltung'anak pookin oetuo naining'oki yiok ena siai o fellow candidates likitii enewueji kigira aing'oru ele orika loontomonok. Ajo ashe oleng. Ore toonkarn naa kaaji Stella Malaso nara entito le Koini. Ore ena arna naji Loli Malaso actually nemenkarna ai enkipande. Ore Loli Malaso naa enkarna apa naishooki ilbarnot. Neeku ore my official names naa Stella Malaso Koini. Ore Malaso Koini naa kara entomononi nayama. Ayama tenkang' Ole Kipukel tewueji neji Olendem toolmelili. Ore sii ena tomononi naji Malaso naa kaino naa kishu intoiwuo ainei naa kemanya ololulung'a. Kaawaki apa sukuul naji Olentutu Arid Zone. Naisoma apa naishu nkilasini 8 tolari le 1997. Nalo apa secondary sukuul naji Sing'ore Girls tenkop Orkeyo. Naishu tolari le 2001. Ore paidip ore 2002 naton ake tiang' aramatisho aretito ntoiwuo ainei. Ore olari le 2003 naipoti te University of Eastern and Africa Baraton. Nalo apa aas endigirii ai edukuya. Ore paidip ina degree naa ina apa ashomo nalo ajing'ie kanisa e Adventista amu ore ina university naa university ena kanisa e Jumamosi. Naijoin apa ina kanisa naibatisai teina kanisa. Naitoki ina university ore paishu my first degree naalaaki my second degree. Naidip my second degree in the year 2010. Aidip ene dukuya 208. Ore paidip naigeri te Masai Mara University as an administrative assistant. Naendelea apa enkisoma ai nalo Maseno University for my first masters. Naidip my first masters in community nutrition. Naitoki apa nalo Kenyatta University pursuing a masters, enkai masters, the food nutrition and dietetics directly. Naidip in a masters. Currently, I'm a PhD student at the same university. Agira ask the same area, the food nutrition and dietetics. Ore nkigeroto ai te Masai Mara University, nailepa noopa ranks tenkaraki enkisoma. Aiteru kuanzia administrative assistant, nailep mpaka naaku chief nutrition officer. Ore sii atii ina university, narikisho sii tesiai union. Ara apa unionist te Masai Mara University, arikito staff for the last 10 consecutive years. Ore siai union naa peitetea haki oltung'anak oigero te university.
ore apa peebaya ele ari naa lerikore 2022 najuto besiai nalotu naing'oru ele orika loontomonok. Ore sii enkai, ore ena tomononi natonita tene naa katii sii enchama e KANU erikito Gideon Moi, natii Azimio. Ore sii enkai, ore manyisho ai naa kamanya Narok Town. Atolimu najo amanya Olenden naa manya sii Ololulung'a. Majo kaata nanu lomon kumok laitoki aponiki tinewueji. Ashe oleng mheshimiwa. Kintoki ake atumore sininye mheshimiwa Lydia peyie itayiolo sininye yiok ajo keng'ae eji mheshimiwa Lydia. Karibu. Entasipa pookin. Kang'as aitambua Sidai FM naipongeza tena siai niasita. Entoki e maana oleng amu ing'orua dii nanu olorika katitin kumok netu kitum nafasi naija ena. Isidai ena nafasi pii kigira aishoru peening irmaasai nening iltung'anak nening Kenya eneikununo Narok County esiai tolorika loltung'anak. Naisho pongezi especially Dr. Hamilton amu itijing'a naa endukuya ena siai. Aitambua sii ilarikok lotii ene, the current women reps, Ivan Toya. Aitambua sii intomonok naatoni tene, nadolta experienced women naatoni tene. Nagira aitambua sii wananchi pookin, lainining'ok le Sidai FM, olaing'urak le Sidai FM, airorokitai taata tena teipa. Ore tonkarn kaaji Lydia, naneu are nole Masiwande. Nare entito lentimama tena Narok County. Nare entomononi naa majo keetae enarisiore te siasa ata kitoni tene. Atobiko te siasa atang'asa aaku enkansolai 2007. Ata apa enkansolai nabik mpaka 2012. Ore baada ya esiai e county najing nayaku director e Rift Valley Water Services Board. Najing inewueji nayau sinanu maendeleo enakop ati Rift Valley Water Services Board. Ore det natijing'a ADC, Agricultural Development Corporation, ara director. Nataasa ina siai mpaka det pikiponu ajing siaitin. Atujito sinanu esiai paalotu siasa. Are entomononi naisume aata master's degree in environmental planning and management. Ataasa ina degree te University of Nairobi. Nataasa ninye terishata peening intomonok nening irmaasai keidimayu neshuku oltung'ani sukuul. Atushuke sukuul etubulutua nkera ainei nikiriamakino wentito ai darasa. Neeku ore entito ai botor kitii darasa tenebo eesita ninye undergrad naasita nanu masters. Neeku keidimayu tenejo oltung'ani keshuko sukuul. Aitoki sii ajoki ntae kara oltung'ani otobiko te siasa nataasishe oleng larin kumok, aigero nkera kumok, nataasa development projects kumok na ore kiponu ajing'aki lomon ekumok nkera naisomesha sii na duat ainei nena kipoito dukuya. Neeku entayioloki kara entomononi orkisaruni, nara entasat natoishe, naikawuar meshuki, natudupore enimirisho. Ajo Chemayian Nkakai. Ashe oleng mheshimiwa. Kintoki sinye atumore mheshimiwa Rebecca Tonkei peyie itayiolo sininye yiok te introduction. Karibu mheshimiwa. Ashe oleng. Kang'as ajo mheshimiwa enanyiti enkarikoni oontomonok, mheshimiwa Soipan, Sidai FM erikito Daktari Hannington Mwikai,
nkarikok oontomonok nadolta tenewueji, kiata Mheshimiwa Lea Laikanai, kiata Mheshimiwa Lona, nikiata Mheshimiwa former Councillor Mamai Pauline, kiata Mam Mrs. Marima mamangu, nikiata Madam Ang enkarikoni apa namanya enkisuma oleng, Mrs. Munge, and the education is there. Kiata Kashu Lucy, olainining'ok le Sidai FM, olmaasai lang pookin, erorokitae tenkarna Yesu Messi Yesu. Ashe oleng tenkaraki ena teipa, taata nayieu najo kashe Sidai FM tendamunoto naijo ena tenebo o Media Council of Kenya. Tenkaraki erishata naijo ena ninchoo yiok meetu ainining' iyiok irmaasai oltung'anak lenkare Narok ainining' ajo kaa duata kiata kira ntomonok anaa nkakeshak olorika loontomonok. Ayieu sii najoki enashe enaanyiti soipan tenkaraki ninchoo yiok erishata amu tenaa ira ng'ole oltung'ani lolo anatang'olaki nyaake ajo ing'en ele orika. Kake ashe amu itung'aika yiok nijo intoki iyie aing'ua ele orika naa ole affirmative elau ele orika pee kitum anoto erishata nikitum siiyiok ajing' enkiwanja. Ilainining'ok lang le Sidai FM, kaaji Rebecca Tongei. Ore Rebecca Tongei naa entomononi, mama, naama apa neyambu tene amu olemeishu Joshua Tongei apa naa kitoipi, nara entito olentio natoiwuoki toorkuasin nkishu ewueji neji Emati te Kilgoris. Aamaki sii te Mau tenkang' ole Merero amu etii iltung'anak kumok lemeyiolo ajo kaa oshi enole Tongei. Ore Tongei naa kakuyia enkarna apa kakuyia enkang' ole Merero. Neeku are enole Merero te Kiama naamanya Mau, nara entomononi naisuma oleng. Kajo najo ainining' entomononi natii enewueji naa kesidai oleng amu kiata enkisuma. Ashomo Emati Primary, sukuul apa eabori oleng naa yiok taa napa toyie edukuya naang'as aapuo sukuul. Naisho nkilasini naapishana tinewueji, napuku nalo Moi Girls High School Eldoret, National School. Ore tina sukuul apa naa kegol apa oleng peepuku enkerai ewueji neji Emati nedumunye alo mpaka nelo Eldoret sukuul e National. Kake ore tina rishata naishoo apa Enkai omom nalo ina sukuul naisuma omaisho nkilasini 12. Ore paisho itu oshi alo form 5 and 6 tenkaraki kemen apa ntoiwuo oleng. Kake naisho Enkai erishata napuku naisho nalo aisumisha nkera olari obo ara untrained teacher te Emati Primary. Ore peyie ebaiki 1989 nalo Shanzu Teachers College, I trained as a P1 teacher. Naisho enkisuma tina rishata oshi ayamaki napuku tinewueji nalo direct alo Nkokolani naikosti mashomo sukuul naji Entiani Primary. Naiteng'enisho tinewueji omashomo sukuul oonkokolani akapuku tenkang' ai nalo sukuul. Aiteng'enishe ara emalimui ilarin 14. Ore toololo arin 14 nataa emalimui naaku emalimui kitok. Ore sii atii sukuul oonkokolani nebau apa erishata naponari enkisuma atoishe taa nakata aata nkera ainei pokira 4 Meshuke Kau nadung'ore ilmirisha naa Mheshimiwa Lydia naa isho apa Enkai omom amu erishata apa ina natadamua olemeishu ole Tongei ajo paashuk sukuul. Najoki Enkai enashe, may his soul rest in eternal peace. Naisho erishata naatumo aya sukuul nashuk alo University of Nairobi. Neeku aata degree enkisuma amu ataasa English literature aaku secondary. Ore paisho University ya Nairobi naisho Enkai erishata nalo Teacher Service Commission enewueji nigerieki irmalimuni. Naasisho tinewueji ilarin 7 Service Commission agira aitasheki irmalimuni tinewueji
naasisho te Human Resource Department, ewueji nigerieki irmalimuni. Ore toolarin karibu okuni naitokini aaya mataa Chief Administrative Officer Discipline, aitasheki Western Province at TSC headquarters. Ore peyie tina rishata naitoki marehemu Ole Tonkei aya mataasa degree are, Masters in Education Administration and Planning, yani Masters erikore. Nalo aasina naidip, ore oshi paidip nalotu Enkai aboloki enkoitoi, nalo aasisho te bunge, tina ataasishe ilarin 7. Ore peeponu Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa akeyie kulo pookin lenkare Narok 2013, nanu oshi naitomono te parliament. Ore atii bunge natijing'a esiai napaasha ataasishe te research department, napuku naitoki aasisho tewueji enewueji na HR training. Nanu apa naitasheki enkiteng'enare staff pookin le parliament, arik aiteng'en enikunari esiai bunge. Ore atii parliament naisho Enkai erishata nanu apa peyie eitobiri constitution enaa katiba ng'ejuk, aasisho apa te Constitutional Implementation Oversight Committee. Ataasishe te committee enkisuma, nataasishe te committee ena oversight e katiba. Naisho Enkai erishata nalo apa ajing' enapa task force opa nagira aitobir enkisuma metijing'a olaini obo tenebo katiba ng'ejuk. Ore ake tina rishata naisho Enkai erishata nataasishe te National Council Nomadic Education anaa council member. Agira apa alimu isiaitin nataasa, aisho sii Enkai mataa council member le Karatina University, na esiai nabayie det ina pealotu ai-resign ayiololo ajo ore apa 2017 nara apa enkakeshani olorika loontomonok. Na ore apa inoolong peyie elo esiai nikunari enikunari, iyiololo ajo ore enkesha naa bahati Enkai nagelu ilarikok, natayiolo apa ina kisudoroto, na ina apa paatisira enduata anaa enajo embuku e Pakuki are okireri are mpaka ole okuni. Adamu ajo ore oshi peemirisho Soipan enaanyiti Soipan nashomo ajoki pongezi iyie tejo Enkai, amu ayiolo ajo ore oshi enkesha naa Enkai nagelu ilarikok. Ore peyie kindip naisho apa oloonyiti Ruto esiai, naasisho anaa director eseriani. Ina siai abayie tolapa liare ara National Council member le Karatina University, nara sii director eseriani tenkopis e Rais namba 2 le Kenya. Neeku inewueji aitabaiki ajo ore Rebecca naa entomononi naata experience sapuk oleng, amu ataasishe ilarin kumok oleng. Ore piintushul olarin naa saidi olarin 20 aasita esiai te serkali. Ashe oleng Mheshimiwa, naisilig ajo kindipa atayiolo ajo keng'ae saai kwa mfano eji Jane, keng'ae eji Malaso keyiolo ilainining'ok. Olainining'oni lenkitesheni Sidai FM tenebo laigurani le Sidai TV, kaitoki nanu aitarasaki Meshak Kilesi piitoki alo dukuya kuanzia ine. Karibu. Ashe oleng Vivian Kanoi, naa kang'as aomon ajo matooshoki pookin nkaik. Oltung'ani pookin otii enewueji tuwapigie makofi. Idolita ajo iltung'anak sidain oleng amu ore pee enkisuma naa sidai. Naa kayieu nikipuo quickly, kayieu ake nerrinyi microphone adi wueji netii tedewueji kinterrena aya topic nadaala amu nejia ikununo. Naa kayieu naomon ajo mikintoki taa aibakibak, matijing direct swali naikilikuana, kaagira aikilikuan ajoki nenayie Rebecca Tonkei. Ajo piidol ajo iyie naaji enarikino naaji naya olorika ogira Soipan aing'ua, naa kakwa baa kuna nidolta naaji ajo kirumito ng'ole piilotu aas enaa women representative. 5 minutes maximum. Ashe oleng Meshak. Ore atelimu naaji esiai naipirta anaa ajo keng'ae Rebecca Tonkei. Ore tenijo aing'orr esiai erikore olorika loontomonok, nitayu apa katiba olorika loontomonok pee kitum erishata kira ntomonok nikitum siyiok aataa kitii bunge. Ore esiai edukuya, ore experience e Tonkei
olarin zaidi olarin tikitam na experience ina naitosha neriko olosho. Amadoriko ye olosho are emalimui kitok na enapakata ninye meishori entoki ormaasai metaa nkarikok osukulini. Ore enkae ashomo aasisho te parliament nejo apa ormaasani memanya emeleno. Atejo alo bunge nataasishore inewueji ashomo nkwapi eoboo nalo aing'or erikore oontomonok eneikunari tesiai duo enkipirta oontomonok. Ore olorika loontomonok naa olopidarieki intomonok. Peipidaa intomonok ayiolou ajo amaa dee entomononi isul ninye olosho le maa kanyoo naishaakino peetum. Kaa siai naaji ishaakino peitaasi intomonok. Neeku ore embaye eare natejo naaji ishaakino neeta intomonok impisai naipirta ninche. Naa ina entoki edukuya paa ore isomi budget te bunge amu keetai allocation e budget naa ketii entomononi anaa ng'ole siai sidai nataasa enaanyiti soipan. Ore entomononi naitoki aya ina roruata aitoki aitabaya intomonok enkae roruata naaji naa keishaakino naa entomononi nayiolo esiai anaa orkerreti le bunge. Atejo naaji ore taata esiai e representation matejo ore peegeluni embungei oontomonok amu meitoki oshi kasi irmaasai iloorika kedol ninche enaa meeta tipat. Kake ore peeku itabayie bunge naa ibaya bunge niaku ake siiyie enkarikoni anaa olarikoni loijo kuldo kulikae. Intunga ncheriani naipirta intomonok naipirta Kenya nalulung'a niaku siiyie oltung'ani mwakilishi loontomonok. Ore esiai sapuk oleng ning'or naa esiai oontomonok. Piidol ajo ore SHA anaa mpisai naipirta intomonok anaa siaitin igeri intomonok naa ishaakino peyie ipidaa intomonok nintashe tina nafasi enye amu ina naa nikimpirta. Ore peeku embaye euni neetai esiai oompisai bursaries allocation. Eetai scholarships naa ina affirmative action ipirta naa ore taata peyie ijing iloorika ninchooyo kuna pisai meisumare inkera isul inkera naing'ua irmareita liabori anaa apa Rebecca Tonkei peyie elo sukuul nemiru apae lenye nkishu 11 olong neing'asie irmaasai ajo kainyoo peemirta oletii onkishu 10 aya entito sukuul. Neeku ore ilo bene naa peeya nkera sukuul nelaaki nena kera sukuul nishori scholarships. Naa entoki nataasa enaanyiti soipan naa entoki naitoki alotu aendelesha nanu ara Rebecca Tonkei. Ore peeku embaye eong'uan naa kajito kalotu aiteru ina baye naa esiai oontoyie. Amu ore toosukulini ata tenebo onkayiok ang' ore amu kara emalimui naa emalimui nanyorr enkisuma. Ore peeku ategeluaki nalo apidaa intoyie olayiok idol taata ninye taata enyamali nikiata isul te Kenya etaa kegira ore keyiolo enaanyiti soipan ajo ore recently rates apa oonkera naagira aaraposho tenkare Narok nemesidai. Amu kitii apa dukuya tenkare Narok kitii at 40% leading in pregnancies. Anaa eraposhoi oonkera eraposho nkera enutayu etii sukuul. Nemorkuak lormaasai apa ilo. Ore ara mama county ejangai ntarikini 9 naa paalo aiteng'en inkera toosukulini metaa keetai program naji etejo mama county. Naa entoki ng'ejuk ina nalo aiteru paalo aikok inkera peedumunye inkera ashom aisumata anaa peisumi Rebecca Tonkei ometabai enetii. Neeku esiai taata nalo Tonkei aendelesha ina peekitum anoto dupoto. Ore enabayie eetai iropiyiani olturruri. Naa ore kuna ropiyiani naa naaorikini ilturruri loontomonok nagira aomon intomonok ata tenebo orbarnot ajoki entilil ilturruri linyi ore peelotu enaanyiti Tonkei naa kalotu aisho ilturruri loopaasha mpisai peetum ashom anoto dupoto nelo dukuya entomononi tormarei. Kiyiolo ajo ore irmareita kumok naa intomonok naibung'ita ninche naaramatita. Ayiolo nanu amu kinterutua apa toonkukulani naa keyiolo iltung'anak le Narok North kiata sukuul naji Oltoilo Losiligi. Ore Oltoilo Losiligi naa kaiteru apa ara emalimui toonkukulani naiturr intomonok nikidumunye nikilid olturrur lang niking'as aitayu nkamisinini nikinyang'aki ate mpirbili nikipuku teine
nikintoki ajing esiai nikinyang'u matresi pemekintoki apeta ndapan nikipuku tene nikiponu aaku omateshet sukuul. Kiata taata sukuul enoonkituak olturrur loontomonok oji Nkanyuak women group ninche naatesheta tenduata Tonkei aaku sii oltoilo looltung'anak lenkare Narok. Metaa keji etii Tonkei duo taata naa kegira airo teniaba ormaasai amu ina esiai olarikoni. Ashe oleng, Jamayian Tenkai. Thank you so much, Mheshimiwa Rebecca Tonkei. Kayieu nikipuo aitoki enetii Lydia. Mheshimiwa Lydia Masikonde, karibu sana. Swali na nchere kijoito. Maana inyoo pedolta ajo yie enarikino nilo aya nafasi esohipan kudare na jaipang na kakwa baa kuna nikirume tamani nyene tokoya ireunoto oltung'anak metaa oltung'ani likiterewua piilo aing'oru lorika nayie natadamu ajo ketii mbaa niyieu nilo ajaasa irmaasai idol ajo yie naidim ataasa ena naa waji. Ashe oleng Meshack ajo aiteru ake alimu ajo mareuno naata experience esiasa ana natolimo atang'asa ajing nominated councillor 2007. Ore kutoka ina rishata atii oshiake atua irmaasai natodua enyamali nikiata. Ore nena nyamalitin aing'urayie naa kaata entoki najo oshi te Kisumu 6 E's. Ore kuna 6 E's, my first E na education, nchere enkisuma. Amu kitii siadi irolosho le maa, tina siai enkisuma hoo nikileputua saai kietuo pii, lakini eton kitii siadi. Natang'asa oshi aibung' esiai ontoyie, nakatodua ajo kenyamal sii irbarnot. Eewuo erishata naa ntoyie naagira ailepu oleng ometaa kelau ninye irpayiani tenkaraki irkijanani otii tesiadi. Esiai education. Ore eniare naa esiai employment. Ore anaa paajing kuna nafasini natijing'a aigerisho oleng natodua ajo nafasi medol oshi iltung'anak. Ata advertisement enkaseti dol oltung'ani ajo etu esipu ajo keetae ina advertisement. Najo nanu tenajing olorika loontomonok nayakikisha ajo keetae olorika lai laa kihakikisha ajo kigira asipu ajo kaji etii siaitin peetum inkera kuna naisumate. Pemikitum inkera naataasa digirini neponu aapuo shoo. Ore eneuni naa empowerment, entomononi orkijanai. Amu ore ele orika loontomonok naa olorika oilepunye kulo tung'anak otii abori. Naa ntomonok orkijanani otii abori te Kenya musima. Nalotu ailepunye ntomonok esiai olturruri nikihakikisha ajo enotito sininche ina rishata amu keetae intomonok neitu eisuma, meitumia ena facility education tena plan ai nemeitumia tesiai enkigerore. Kake ore tesiai olturruri naa keilepunye ate aas siaitin olturruri. Naa nejia eikununo tesiai orkijanani. Nalo taa my 4th E naa environment. Olmanyara. Pikihakikisha ajo educated intomonok naa nejia etiu irmaasai entoki nalotu aitai koon ayakikisha ajo etengenita iltung'anak tena siai naji eunoto orkeek. Amu ore enyamali nikiata kigira imagine ajo Masai Mara forest ake narrip iyiok. Kake teneun iltung'anak irkeek toonkang'itie enye naa lelo keek kintumia anaa irkeek olchani for health. Entoki naret iyiok oleng. Naa amaa saai kira irmaasai nemeponu oshi iltung'anak ninye aing'oru olchani te iyiok. Herbal medicine. Neeku entoki naa kaitukuj naaji olorere tina. Eetae the other E na equity. Kajo Mheshimiwa Soipan naaji naifundisha iyiok penyo tene. Ore ropiyiani oshi naori te bunge
keyieu naa nikihakikisha ajo meeta emurua netu etum. Nayakikisha ajo ore entoki natabaua netoorikiaki intomonok oomurua pookin orkijanani. Neeku ore apa ning'ito keetae iropiyiani oontomonok hoo naa kuti compared orbungei, lakini ketii entoki naitosha naaji iltung'anak kiasi. Enapa naji keworr entomononi kulikae tomon. Anyway, yeah. Entrepreneurship, esiai e business. Kaata taa esiai e business. Pikihakikisha ajo ore iltung'anak tesiai, amu ikumok iltung'anak lemeeta opportunities naatumie capital. Nidol ajo keeta oltung'ani enduata kake meeta capital naasishore. Naa kaihakikisha nanu are entomononi ajo keetae loan desk. Thank you so much. Nchooki sii maidipa nabo. I had forgotten ore by limu introduction. Etu alimu ajo katii ODM. Natii Azimio. Thank you so much. Kabisa, Mheshimiwa Stella, the proper name. Yeah. Odo yolo na kwa kajo kidole malasu kake sasa mbele fafanua na joka kikuduno. Ya kake ore ni tutarona ke Stella ero. Ore nona bagra guide wa Mheshimiwa ndio ile ndio yolo na ikero. Stop it. Ninjara na gira ni meatai. Yolo ajo tukama sasa. Nyabona Mheshimiwa ayo pedala jo inari kinona ye na ya narisha. Na kwa bako na ndike kufungu dona ye pedala jo kenari kinona ya kulori ko tomono na ambaye ya ndero nyine ire wono de ya na bono do kendwa da yata anakaje. Ashedole ore dananu pati jingoba siasa ore nedukuya na ore di siasa ne erikore neeta erikore toompukunot napaasha. Eeta erikore tiang', neeta erikore tesukul, neeta sii erikore naepuo aapayaki yiok katiba. Naa keyauaki apa ele orika loontomonok piitashe intomonok. Ore apa nanu paalotu ayieu nalotu aitashe naa kainoto apa enduata nalotu naomon apa Enkai naisho ena duata pii. Amu ore atii kuanzia primary mpaka university natorikishe toonena wueitin pookin. Amu ata prefect te primary, naitoki aaku prefect te secondary, naitoki aaku student leader te university for 2 terms, naitoki arikisho sii te Masai Mara University. Neeku ore erikore kwanza te nanu naa ketii atua nanu. Ore sii Enkai naa kaiu apa naomon Enkai oleng amu kaisumbuana ena duata oleng paalotu arikisho. Naa tenkarake osina latoduaka irmaasai naa tenkarake esiai erikore. Ore sii eniare naa tudung'ua nanu ara malaso. Ore oshi paalo nalo mashinani nidol intomonok enyamal anaa apa paalo Mosiro nainepu intomonok eisho torbarabarani naitanyamal apa ina siai oleng. Ore sii esiai enkisoma naisume nanu nayieu naaji ore paajing ena rikore naibelekeny mataa keisoma ntoyie pookin nikipuo atum sii yiok leadership ashu erikore sidai naijo nkulie kwapi anaa nkwapi orkokoyo. Amu ore piidol enakop ang' mee nkumok inkera naisomate mataa kiata ildakitarini. Ore sii osina likiata naa kiata osina tesiai e entrepreneurship. Ore market matejo enoosaen naa kitegemea ntomonok kumok neitu epuo sukuul. Nitum sii esiai ekule naa metumito market. Amu ore piinepu nkulie wueitin nemirieki kule 20 ashu 30, ore peepuo aamir teidie wueji nepuo aamirie 100 naa itanyamal apa ina toki.
Neeku olola lolosho aata paewuo nanu aitashe aramat lasso. Ore eneuni paitasho naa aitasho amu ara entito ormaasai, ara entito orwuasin Nkishu. Nayama tepurkoto lopaajo nanu enarikino ele orika amu aitushula olosho pookin le Maa kuanzia Transmara mpaka osupuko le Mau. Ore ene musho natadua ajo aidim atoriko ele osho naa enkisuma naata. Amu kayiolo ajo ore paajing ina bunge naa kayiolo esiai e legislature, kayiolo esiai embungei oontomonok ajo kaa esiai embungei oontomonok. Neeku ore ene musho kara sii entomononi neton era kiti naa kidim nai aidim enkwetata, nara sii oltung'ani lemaureisho amu ore terikore naa kataarua ntokitin natorikishe sii. Tinitadua apa kigira kitii maandamano e Masai Mara University tenkaraki enapa siai epurrore enapa tomononi natijing'a apa esipil kiara esiai e corruption. Amu ore nanu nara entomononi na I detest corruption, neitu aikata ajing'i tesiai e corruption, neeku ina apa nanu paatijing'a ina siai aing'oru ele orika loontomonok. Ore sii enchama nasujita naa keeta entoki najo peace, love and unity. Kayieu nayau erikore naa keeta umoja, neeta sii naboisho, neeta erikore sidai tiatua ena kaunti enkare Narok. Ashe oleng. Thank you so much, timekeeper. Ashe oleng. Kipoito tanakata Jane Nambaso, karibu sana. Edoroki jeremena dukuya kendua tainana alumana na jole dua te yedi kono ayo tangwa piji gede na marana kendua tainu nyana to dua je mera moder masa shu to no ni de jona jide lo mata jena no nafas ni de ji lori ni lo be da sa masa shu. Ashero ni mesha ajoli nyanga sawu ngambali namu ajole na iwa shari marore na dogoya nolo no shage biya gonu shina dola shumba icebreaker na ingasa na inga kidogo negedi na di mesha ke ndog na doli kina na kayina ibali amiru na jali mwajo kayama lana garo bayam pi la sasi ashu angang na die no le ngurungo be na mosina yugo ya sage ngurungo be lodi kadi zai na ang na kadi ro bragi na ro yugo ashira be gwana yare kole ko giduara no be na na kenene lagwa kale ni kana ba duara ne melen duara ne lagwa kare ngwaru account ya Narok na ibera ro di galondo monok ne duara na meti adua na ka yola jora na bugwara na ka nene lagwa amugaru mirgobi na uniso iro osiaren na ka iruga ga na shagiro na irasha mwa na ye duara ne gore duara na meti adua tumogi no danoto na joga idim arorike no show la account ya Narok ibiraya ndomono korbanot tanaru nafasi chwa tanaru merishara na kare nkidimata na itashe biyariki tor babogin ore mbaya dogoya na kera mbana ina idimai magide ndofoko nankara jangara atejo tanaru merishara balo duari kisho na kaidimai lebunya na ibelegen tiadua ena kaunti ya Narok nore mbaya dogoya na mba ebiotishu terubata ondomono yola jore tiaru angishu nore ndomono gumo goleng ore mba ebiotishu de ninja na keti akori oleng ana kuna ba na jira ngolo kwa lashimba hygiene nore batum na meri kore araje Nambaso na kalodu yawu enkitengena tiaru angishu na urage ndomono mba ebiotishu peru maroni era biot e mumba e usafi ondomono
amu teneyiolou naa keeku kuti moyiaritin tiatua nkishu nadaare ntomonok. Ore embaye nasuju tina te biotisho nore oshi ntomonok nairoshi ormaasai tiatua nkishu ashu te kaunti pookin naa ikumok oshi nemepuo clinic tenkaraki meeta eyiolounoto nchere keetai clinic nemelaki na indim ashomo miking'urari iroshi nilo itijing'a aji tenkaraki ena reteto apa nayawua mama Margaret Kenyatta Linda Mama. Naa kayieu ake najo ore peyie ishori nafasi naa kibelekenya biotisho oontomonok nairoshi ashu naanuta amu ina enkutuk nagirai aasishore nchere kelotu ailepu nemitokini aata orkiai sapuk amu idol oshi ajo ore eponu aapuo clinic ejing'ita aji naa keponu enotito complications kumok ashu itasurokinote mbaa kumok tiatua ninche. Kake ore peesiokini aiteng'en metaa kepuo clinic eton itu ejing aji nepuo clinic etijing'a neyiolou ajo keetai ena kadi Linda Mama naa keeku kiti orkiai tiatua nkishu ata teneponu ntomonok aapuo ajing aji. Ore sii enkae baye tombaa biotisho naa kiteng'eni naaji iltung'anak ajoki keeta oshi enkaji nadung'i NHIF. Naa ore apa Jane kalotu ailepunye ina metaa keyiolo ntomonok tiatua nkishu nchere tenedung'i ina kadi ashu alo iltung'anak pookin mee ntomonok ake naa keleleku embaata enye amu ikumok nemeyiolo. Naa ina piidol mchangoni ewoshi etii oltung'ani sipitali eshiwuo nelaikino atupuku amu meeta oshi enkaji NHIF. Naa keetai ina kadi naa ninye alotu nanu ailepunye metaa ore tombaa biotisho nelulung'ayu. Ore enkae baye nasuju najo naaji paalotu aas anoto erishata naibelekeny naa mbaa enkisuma amu ore oltung'ani pookin onoto enkisuma nemeeta oltung'ani likiworu enkisuma. Idimi naaji nikiworuni ai toki kake ore eng'eno niata nemeeta entoki nikiworu. Ore pikinteng'en olosho tombaa enkisuma metaa king'eni iltung'anak neshomo sukuul naa keretoyu. Ore ninye tombaa enkisuma kayieu nang'as aisho enashe naipongeza sukuuluni pookin naataasa ng'ole sidai tenkisuma ashu tentemata naidipaki oonkilasini 8 onoonkilasi 4 te secondary. Thank you so much. Ajoki jooki maidipa tapasali. Ajoki pongezi amu taasa esidai. Ashomo ng'ole nanu osirua le Pariata primary tenkaraki nkera naima eetai ng'ole sherehe enamunyak girls naa kajoki pongezi naa kajoki ore apa Jane kalotu sinanu aing'oru nena kera naanyamal tiatua nkishu metaa keetai erubata naipirare nkera naang'eni nenyamali midim ashom sukuul. Nitoki sii aata naatabatate ng'ole kumok oleng te county. Ore wuejitin naatabatate nkera kalotu nanu aing'oru enaiko peyie ayau erubata naitasheki sukuuluni metaa kepuoi apuo ajoki nkera isidai tenenyok niteng'eni irrekiei oonyokie. Maidi tadi aisho nafasi pookin amu mirara special alang inkulie metaa kaisho more than erishata naisho inkulie neeku maanyita nkutuk. Odi ana entai nikimpakipak managing direct. Thank you so much. Matooshoki na waheshimiwa nkaik iltung'anak otii esiadi tenewueji naa kiikumo nejia. Thank you so much. Ashe oleng etabawua naake erishata sidai oleng enkikilikuanata nabaa naa eniata. Kake ore naake te yiok kiata naake enikinkunuu naake nkikilikuanat. Kayieu ake nang'as aitarasaki Edward Ole Kanchwe peeng'as naake aikilikuanu swali nabaa naata. Ashe oleng daktari. Kaata enkikilikuanata tenkaraki mheshimiwa Lydia iimaka naaji esiai nagira aipirare taata eramatare ormanyara. Kiyiolo ajo ore ormanyara naa enetipat oleng nibung'ita taata seuseu nalulung'a metabaiki olosho lang lormaasai. Kiyiolo ajo ore tiatua olosho lang lormaasai naa kenyamal intomonok. Ore tenkitanyanyukoto naa kiata Mosiro ward nikiata ewueji nikijo taata Mausa onkulie kwapi akeyie naa kelakwa amu kelala taata kaunti ang enkare Narok. Amaa teneeku kipuo Enkai aisho omom tele orika loontomonok kaji inko piilotu aretu intomonok tenkaraki esiai oonkariak. Amu kiyiolo ajo kiata intomonok olosho lang lormaasai kepuo nkador oleng tenkaraki elaunoto oonkariak. Kaa reten naaji ilotu apik tenkaraki esiai oontomonok tesiai enkare. Enkikilikuanata edukuya mheshimiwa. Ore enkikilikuanata nabayie iimaka naaji esiai taata empowerment tenkaraki irbarnot tenchoto taata olewa tenchoto sii oosilan. Kiyiolo ajo ore tenkaraki esiai enkigerore ebaiki taata neme ilotu naaji atum erishata tenkaraki enkigerore orbarnot pooki ashu akeyie ninye naaji
kiyiolo ore tena rishata naa ore irbarnot tialo olosho lang lormaasai naa kisuma oleng. Ore esajati sapuk oleng naa keeta enkisuma. Ebaiki nemilotu atum erishata naaji ninchorie isiaitin kulo barnot pooki. Kaa oitoi naaji indim naaji nilotu aasishore tenkaraki eninko taata pee etum naaji sininche kulo barnot otii atua nkishu isiaitin mheshimiwa. Ashe oleng olekatwe. Ore esiai swali edukuya naa esiai ormanyara enaiko naaji tenaretisho tenakop ang tenkaraki esiai enkare. Amu ekinyamal pii tesiai enkare. Atijing'a oshi Rift Valley Water Services Board nikidol ajo keetae imurua naanyamal oleng tesiai enkare. Nikintayu irot, nikintayu boreholes laa kituturo enkare, nikintayu nkariak ajo keetae ninye example tenkop olchorro olturoto sapuk oleng likintaituo tenkaraki ena siai. Kajo kaitinyikaki naa intomonok ormaasai enkare naa ilturot ake naaret iltung'anak tena rishata. Kake ore tesiai ormanyara naa peeun irkeek amu inakata esha. Naa inakata itum enaare Enkai tenanu. Kajo sii ore esiai atolimuo naaji kake toondorropu kaitoki nanu aata olorika desk te office ai nikitum opportunities amu eikumok oshi opportunities naapiki nkasetini neepiki television nemening oshi irmaasai nemeyiolo. Kaitoki aiteng'en iltung'anak aliki ajo teniata ena qualification niata kuna pala ootum ataas application. Naitoki sii nanu aitumia office ai ajo sii abaiki kulie ofisini aing'uraki nena kera nena siaitin. Matumoki sii duo aigero pookin. Kake ore naata qualifications nikirumo amu ina esiai enkare. Ashe naleng tenkaraki naake nena kikilikuanat bench tesiadi nanu kake ekiponu naake netii bench. Kayieu ake naitoki ashukokino Rebecca Tonkei. Eimaka naaji esiai enkisuma. Naa ore enaa enikiyiolo naa nchere ore tolari otulusoyie more than 40% dropout kiata apa tooselenken. Kakwa rreteni itipika tenkaraki mbaa naijo nena? Sii ore naaji agira ainining manifesto ino nitu aning naaji imaki esiai naipirta kiama oontoyie itu itabaya ilarin aare najo sheria arashu nkitanapat ele osho. Kakwa rreteni iyata tenkaraki ina? Ore sii ninye enkae eetae naa sii ninye ina siai naa kegira ntoyie aidrop oleng. Amaa tiatua manifesto ino kanyoo dee ena nitipika metaa keibala peeyiolou irmaasai njere ajo ina toki iyata? Mayiolo tenaa mesh tenkaraki the same. Aitoki Mheshimiwa Rebecca Tonkei kiata taata entoki esiai naji ene kule niyiolo ajo enyamali sapuk ina biashara ooltung'anak. Maata ake ena rishata newayiolo naji karote pidol ajo enoto ntomonok sokoni e kule ene dukuya nidol sii ajo enoto bei nanarikino naidim atareto ninche. Ore aitoki enkae kiyiolo ajo kiata tenakata esiai oontomonok nemekiata ntomonok naagira aing'oru olorika leme olorika elelitii. Kwa mfano naa keetae tenkop ormaasai entoki naji nikijo te Kingereza marriage to riches. Nadol orpayiani enaa kegoli ninche aishilaki intomonok. Kama naaji teduata ino kakwa roruat niyawaita peedoli ajo etonyorrayie sininye intomonok tiatua enaduo society. Ore peyie kigira aikunari nejia naa amaa matoning ajo iimayie opisini kumok oleng. Mebaiki ena rishata iyata yie kira ormaasai nejo keeta kule nitipika enaa kakwa siaitin kule kuna nitaasa nidol ajo ore piintoki atum ena rishata niidim naaji ashomo atoponai enabayie. Ore apa 2017 etii apa orkioma le ODM. Ore tenakata naa kadolta ajo etii orkioma le UDA. Kainyoo nataase tenkoitoi naaji nitodua ng'ole ajo temena endaa yalo nikincho shomo endaa. Mheshimiwa Rebecca Tonkei.
Sidai kuna maswali oleng, ashe Meshak, ashe daktari. In fact, isidai amu inkilikuana maswali kumok oleng. Kitodolu ajo nanu nalotu olorika terishata naidipita naaji Soipan. Huntington, daktari, ore swali edukuya weneuni naa Kenya amu ketejo esiai dropout 40% o dropout rate sai ejo matanyana naa kanang'aa nena pokirare. Nchere kiata nkera kumok naagira aapuo te sukuul. Natejo naaji isul intoyie. Naasha amu atiakata naaji ore apa 2010 peiteruni katiba natijing'a apa nanu esiai apa enkibelekenyata enkisuma pee elani aipidie katiba ng'ejuk. Naa ore apa entoki nabo nikiimie naa nchere ore pee epuku nkera te sukuul aasilan tenenutau entito neeta haki peeshuko alo sukuul. Kitii apa iltung'anak ledukuya intaikio na policy amu kaasisho apa te committee e education nikiimie apa ina policy neimieki apa nchere ore pee epuku entito te sukuul etunute naa peeshuko alo aisuma nibung mama enkerai eneing'oruni oltung'ani oibung'aki. Atejo sii naaji ore te manifesto ai naa kalo aiteru entoki naji etejo mama county. Ore ena naa paalo sukuulini pookin alo aitukuj inkera ang', alayiok ontoyie nchere pee meitoki aapuku te sukuul amu ejo Biblia eeta erishata epokito. Naa ore erishata natii sukuulini naa pee isuma. Naa ore ina rishata naitaituo ntoiwuo ate pee elaaki school fees naa peepuo aanyok aisuma. Neeku ore ina siai e dropouts kana early marriages, yani enkiama naitasio nkera meami eton itu ebau erishata, naa erishata ina sapuk oleng nalo aya ara enkarikoni oontomonok peyie airorie nkera ajoki emitoki aapuku te sukuul, najoki ilayiok peemeitoki aikesu irng'anayiok ejoni, amu ore peeku isume entomononi ane entito, neji ore peisumisho entomononi nisumisho olosho. Ayiolo ajo ore peisuma ntoyie netum isiaitin naa kipuo atum dupoto. Amu ore ng'ole teneitu aisuma, ore anaapa kenyamal taata ormarei lai ng'ole peyie aing'ua olee lai olemishuto nkei anata etanyamalita nkera ainei. Kake ore amu aisumisho apa ntoiwuo ainei nailotu aponaa marehemu omanoto ndigiriini are naa ina peyie aewuo aendelesha ilo marei itu etum enyamali. Neeku ore esiai enking'uaroto oosukuulini ana enutai oonkera naa ina alo aas ara mama county. Ore esiai e Kullans atunyoki enashe enaanyiti Soipan. Etonyua Soipan aiteru esiai apa oonkulani eyaki ntomonok. Ore ninye enaa mfano sidai naa enewueji ina naatoinyieki naji Emarti. Eyaka apa ntomonok Emarti Kullans. Naa ore taata enena tomonok Emarti etaa kepuo aaya kule enye eleku entomononi oltupa lenye obo neleku are neyai ina kulan nebukoki inewueji neponu aaya purusai. Ore musho olapa eeta naa ntomonok irmushaarani aropiyiani naalakini mpisai. Etaa adol oshi taata irpayiani amu aata sintan ainei natii ina kulan naa ntomonok isileni iropiyiani. Ore dei ata teina kipirta oonkulani kiata sii esiai e Ushanga Initiative. Iteru apa ina siai neitu etum dupoto, itu apa elo dukuya enaa enkipirta apa naatai. Ore paisho Enkai ilo orika naa ore entomononi ormaasai nishoo apa Enkai eng'eno sidai oleng erasaroto eriparoto oosaen. Ore peisho yiok Enkai erishata naa kalo aitudupaa ina siai. Ikilikuanua Meshap esiai e recruitment orbarnot. Tenetii oltung'ani oigero nkera kumok oleng naa Rebecca Tonkei. Amu ore piilo bunge etii nkera naara 10 naing'ua loshon pookin le maa aiteru te Narok County. Etii irbarnot loora okuni naa Rebecca Tonkei naigero irkulikae loo Sambur atii apa ina idara enkigerore anaa human resource. Aigero irmalimuni kumok anaa atii esiai neton aigerito tene tenkaraki enaimayie apa Teacher Service Commission ene neigerieki irmalimuni. Naishoo kumok promotion. Ore pooki laaponu aishiraki naidima ailepie madaraka enye. Aigero isikarini kumok, iljeshi, ore ninye det aigero enkayioni Ole Nakola,
aigero pae olong entito le Kuyo oltung'anak kumok oleng. Ore itejo naji esiai orpayiani anaa irbarnot ata maswali okay. Esiai e male dominancy kigira anyok oleng pee kidol ajo naa ina enkipirta olorika loontomonok pee kidol ajo ore ntomonok neeta sinche erishata enye. Ore enaitabaiye naa esiai empati. Atii empati e UDA naa ikilikuana Meshak ajo ainyoo paibelekenya. Ore orkiama naa ore oshi siasa naa strategy. Ore siasa naa numbers. Ebaiki naa ore ng'ole paatimira naa nyiti soipan naa tenkaraki enatayiolo ng'ole ninye olosek ajo kai dei kunari ena siai. Ashomo ng'ole natum esiai tenkopis oloti le rais. Naton ng'ole najo ore engarri taata sina naitabaya enaloito naa ene UDA. Naa numbers aing'ura naing'orr ajo kaata olosho le maa mekure dii taata kira olosho le maa otii ena kaunti. Kiata loreren oopaasha naa kewosh pookin siasa. Neeku strategy ai sinanu ina emirishoi. Ashe. Kaitoki naa ashukokino Vivian Kanoi naa ore itu naaji king'as aibalie njere ore ena rishata eton ake kiata bench natii iyiok tesiadi kwa hivyo bado tuko na kibarua kigumu na kaisheke Vivian Kanoi. Karibu. Ashe oleng daktari. Ore swali naata nanu naa kaipirie Mheshimiwa Stella Malaso. Itoningo naaji te manifesto ajo keeta esiai entorroni orbaribarani nilimu ajo te East. Naa isidai amu ketii Mheshimiwa Soipan amu mayiolo tenaa kama ele orika loontomonok tenaa keetae iropiyiani naitobirieki irbaribarani arashu kaji intayunyie iropiyiani nintobirie orbaribarani ashu kaa measurement iyata, kakwa measures iyata ashu kaa oitoi ilotu aasishore piintobirie irbaribarani amu mayiolo tenaa keetae budget teina opis oontomonok. Ashe. Ashe oleng. Ore esiai natejo naa ore paalo pa East naa entoki naitanyamala naa sipitali natii Mosiro. Naa ore piilo Mosiro einyala irbarabarani nemetii sipitali naa kenyamalu intomonok. Etuo naa ajo kaata manifesto paitobirie barabarani. Kake ore sii etii ina, ore dii itii bunge naa keetae esiai nai naji networking. Iyata dii orbungei, iboitata orbungei naa keeta ninche docket naitobirie irbarabarani. Neeta sii irkansolani docket esiai orbarabarani. Ore nanu paajing esiai ai ebunge arare enkarikoni oontomonok naa kara legislature naa kaidim nai nairorie orbungei eshu ninye nirorie orgavanai naa isul tenaa itii naaji atua serkali eshu orkioma obo naa melaikinoi nai peitobiri irbarabarani peetumoki intomonok ayauni peepuo sipitali sidai. Kake ore nai entoki natejo oleng naa esiai naisho intomonok torbarabarani. Amu kenyamal naa intomonok teneisho torbarabarani amu mikiata irkeek eshu mikiata sipitali. Ore ina sipitali apa naa emabati ewenkijape. Neeku kenyamalu naa apa intomonok meitoki aisho teina sipitali. Ajo kaijibu ina swali vizuri. Oleng. Wow, ashe oleng. Kaitoki naa ashukokino sininye Sam Simpiri. Karibu sana. Ashe oleng lainining'ok le Sidai FM tenebo lelo oosujita iyiok tenkoitoi e live. Kayiolo ajo kejo ninche iltung'anak tenaiteru airo nejia naa taarifa agira aintroduce mee taarifa kitii. Kainang'as ajo Mheshimiwa Soipan naa ninye sitting leader nikiata tene kintambua iyie oleng mami tenkaraki enkanyit ninchoo iyiok. Tenebo sininye Mheshimiwa Lea Naikanai na nominated MCA Nairobi County and the veteran journalist na ainepua records enyenak paalo KBC Mama Marima ainepua records enyenak naajokini keisoma apa taarifa tenebo oltung'ani oji Raphael Tuju te English service 1970s. Naa pongezi. Ore nkakeshak nikiata pokira ong'uan etii Mheshimiwa Jen tenebo Loli, Stella Malaso tenebo Mheshimiwa Lydia, Mheshimiwa Rebecca kijo ashe tenkaraki nintaana hapa. Todua naaji ajo kiata duo enkai naigero olorika tidie wueji amu olorika ake kidolta
kigero Ruth Sindamei nemetina ore kuna nemelio nkarn enye naa nena nidolta arano atodua naji historia ana very humble upbringing Mheshimiwa Jen. Last year the world concert larinisi na oroshi entoki sidai ena natoning'o naji one of you natejo nentoki naji networking kama naji enewueji apa neji world concern amu nyaka alo kulie wuejitin kumok oleng etupukote world concern piipuku apa tine eton eeta ishoto naji nikindim atejo kiata networking na ore peepuno tolorika nintoki aitasapuk network aitoki aretie yiok ine ore enkae kitoning'o naji a very humble introduction ajo etubulu akeyie enaa kerai ormaasai nebolo nelau iropiyiani enaa Rebecca amu itiolo ninye form 6 amu meeta ntoiwuo mpisai naapuoie sukuul niima enkiti maisha ning'as aaku a trained teacher like I have done sinanu neeku naa amaa amu tenilotu atum ele orika kanyio iyakikisha ajo itaasa pee intabol kunda kulie selenken kumok the daughters of Maa naagira aimaa maisha apa nitii amu kayiolo sai ajo ore iyie neeta enkanta Narok niata enkanta enkae nikiamieki niata mali inonok kila mahali nepaasha enitii taata wenapa nitii ingira aisomesha oldonyo Rasha primary enkoshoke oldonyo epaasha nakata what is that mesh nilotu apik ajo enoto siligi odaari yie ishori tino ntoyie ashe oleng Simbiri tenkaraki ina kikilikuana kesipa taasishe world concern and kajo ore ina rishata baiki ina rishata otaata netaa larin kumok oleng kajo karibu larin 15 ore ina world concern naa ketiu ake enaa nkulie NGOs pookin natii taata kaunti ya Narok naa teneji naa networking ayiolo oltung'ani pookin otaasishore NGOs naa keeta community background metaa naji tenitum oltung'ani erishata neton ake abaiki nebaiki nkulie NGOs amu kumok natii baiki nemokure etii world concern amu ninye duo atejo enaa enkitanyanyukoto apa nataasishore kake eton etii nkulie kumok naa idimayu peyie itoki alotu aing'oru network enye na NGOs amu approach doi ake ashu enkoitoi ninkunakino ninche ninye naijalisha oleng naa kaata sii ina kidimata amu ore ataasa social work naa kayiolo enaidim aikunakinoyu NGOs wenaidim aikunakinoyu atua murua peyie ajing natum sii ataasa entoki naji lobbying oo resources natii NGOs ore taa enkae toki nikitiaka peyie ajo naa nchere kaji iko peyie ashukokino nkulie toyie Maa paibung'ari osiligi tenkaraki enkiterunoto ai Nawara Jen naa kaidim naaji atejo tempijan oleng ore ninye enatonata natonta te Sidai FM naa inining nena toyie naatii atua nkishu naa inining olosho le kaunti ya Narok naa enkitanyanyukoto sidai naitodol nena kera nitodol olosho le Narok nchere meeta entoki nemeidimayu tenakop kidimayu piing'ua ewueji nelakwa kake indim ashomo eneedo kidim Enkai atudung'o oltung'ani tolchala loonkuruon nikintoton temisot kinki ore nanu openy naa kara enkitanyanyukoto amu atoning'o oshiake nchai ore naaji entoki naidim ayeu ataasa keetai inkanyuak onkakolok oontoyie natii atua nkishu naatonyua toorishat enye naa tenetum naaji erishata naa ketum atang'oroi nkulie naa nena kera naaji alotu aing'oru ntoyie taa peyie atii sininche tenebo niturrurrate nitayu olturrur loontoyie naji role models ashu nkitanyanyukot sidan oontoyie tiatua nkishu peetum atang'oroi nkulie ninosaki nitodol ajo kidimayu peeku ntoyie naa kidimayu peitashe kaji ina naaji idimayu ataasa nanu nalo sii ang'oroo nena toyie aibung' inkaik ore nitu abaiki ewueji nishiakino tenkisuma natum atareto sinanu tenatum nafasi tolorika loontomonok
Pore weni tongore to na baiki ponu ago ranya nyoro sidai nisho ngilo siligi. Ashole. Ashole ni mzuri kurudishia mic 30 seconds ka article eti ACI a women rep na ka ACI a women rep, which article in the Kenyan constitution? 30 seconds starts now. Advocate article 2011 section D. 2011 section D. Actually, which is the role? What is the role of county women rep? ACI, you know, Arejo ka ACI a county women rep. Ora ambaye ndio na bega shiki longa na bote kilikuwa la county the parliament ore ndiare na be oversight implementation of laws kwa be itabarinde na kitana baba na grade bunge be ndo la jira bayoki ore ne uni na best networking for partners working in the national government. Sure. Stella ka article D na ka ACI a women representative. T article 100, let it see 27.3, let it see 27.6. For ACI a role in women rep, na legislation, let it be see tomono or barno na representation. For ACI na lawmaking, pay to be sharia. Nari intomono eshu ulosho ya kwa parliament. Actually. Yes, 30 seconds starts now. Or article 97, the women rep position is that in the constitution. Na kazi yake entomononi na the interests of women and to further the interests of women. Basically, that is the word. Using affirmative. Actually, the same question in a gigil na lagi ka article na kagwa CIT a women Article 100 na article Mia o article determination ni na goresia yo tomono ana ita tomono na bita sigin tomono elio ya si ana sia ibok na yule ya tomono ne wote pesa ya affirmative action tengo ile naisha kino nelo alai to gojintoye kulini ana isia yo toye bendele sia ya Yesu. Etonake pokira na microphone itu kuri ni weji na akala swali na 30 seconds na ipo ora maswali na kijojo yolo kwa masa satara na tampo na biashara ndo ajo biashara sasa kuri na di sokon na ba na sokon ni dola ke bedi ni da ba ga ya kini jamba ya biashara ya kira yure ndo ya amana yenda na tomono muyema bagi acara ni weji ko ene karo na ni da ko na ka business ni ko so ni para shua ka bagi acara ko na do la ni ko na mo la bi ko na kore nyesia ya dogo ya ni irajo ana na na pewa de pesa itomono nalo si aitashiki ntomono kwa go lo lenye pa wore pesa ipo kina wore sai ningu antomono gesia ombe shirna ijeno kamisha shirije tomono ni ndo antomono ngalo na do nya tomono sana u enkawari ayangu ore besho na pesa nisho ni tengenesia yo sain na yo lobanto mono dingora gito sokoni ombide na lo sain nisho rikulans na kewo to mono pa to ningwesia ehungu kamisha. Next, thank you. Kajo ewatare ka point mogen kake ore sia idongu na kaita mo na jito mono pepa big environment. Ona lazima nitumia hiyo tejirani na yangu kaifundisha na DCI implicates na hapo kutoka kauda
peitumia ntomonok naifundisha peitoki sininche aitayu ina peitumia briquettes nemeitoki aitumia aarr. Thank you. Ore esiai onkuk naa keetae kulo jikoi loji saving. Naa ore kulo jikoi naa keidimi atees chakula. Ore nai nanu entoki naisho iltung'anak naa paajoki peun irkeek peetumi nai good environment, netumi irkeek loidimi nedung'i, netumi irkeek loidimi netumi aipaaku. Ore sii enkae netii esiai e solar panel peitumia esiai e solar amu ore enkolong nemeeta entoki nalaki. Ashe oleng, thank you. Ashe oleng, kajo nai naibung'a meshak naitejo kaji iko ntomonok biashara ontomonok. Amara rapejo nai makita pokira naji tantua ntomononi natii ona sokoni nemeeta ewueji natii sokoni nagira apuo. Kaji taasa samana asasi aja nai nemejiti nai mfano kaji taasa esa ing'ua ina biashara. Ore naaji anaa esiai onkuk naa kidimayu peiteng'eni intomonok ajo ore biashara onkuk ake naasisho. Kidimayu peelotu entomononi ajing sokoni nemirr irpaek nepal inkuk. Kidimayu peiteng'eni entomononi ajo kidimayu peelotu amirr inkwashen. Naa ropiyiani taadii meeta naapuonu ajing'ie nena siaitin neeku nkuk naajing nepuo aapik irkeek. Ore paatum erishata naa kalotu aisho nena tomonok ropiyiani naasie biashara onkulie pukunot peepal esiai onkuk peetum ataas enkae siai. Thank you so much. Kajo nanu ashe oleng. Kitayieutwa sii nikintoki aisho the bench natii tenebo iyiok. Irara tayari? Irara tayari? Kweli? Aya, matang'asa aoshoki naake kuna candidates nkaik tafadhali, ashe oleng. Kake ore amu kiata naake eselenkei nabo tenewuei, mayieu nai nikidung'oo aisidai naleng tenikijo naake peikilikuanu naake swali tenaa keetae. Eeta swali? Miata? Aya, kayieu naaji ore ena tito natii ene naa kelo aretoki iyiok peitarasaki naake Mike bench nikiata. Kwa wapendo wetu ambao wanaendelea kufuatilia, tumeweza kusikia manifesto yao na tumeweza kuuliza maswali ya ghafla. Kwa hivyo tunaingia katika kipengele kingine ambaye tuko na bench pamoja nasi. Ore naake yaneja tenkaraki naake ntomona ko tuwito yo kiara naake ntomonok kaisoma olosho le maaje ni boyo. Ikiwa isho sininje meikilikuanu maswali tanaa keeta. Kake mingilikuanu duake ikira awot enda amu migira isupport arashu akaar enda arashu akaikenaje irara naake no mama naroishote na nguninji naake kuna kera. Emeneje tu karibuni sana. Where do we start? Naona mwenye aliweka mkono juu. Kajilona areno lemugo naisida yolengena kodo ema kitako nagara professor kake kata na maswali boni na mayolo dende isiwan na bana itake na yogo lendo preferenba kumokne magata neti ada swali denda ko na ore swali ya dukuya na in mentorship programs. Amara mana Yusufan ni bunganda mono kai kuna ninye siasa the political pillar. Amajo era pillars ni na itashiga mono ni social pillar, economic pillar and a political pillar. Nore na siasa amukara siasa na kajingo peye njosho nkulie anaidumu ndomono amara bologa bakatiba pedumu ndomono kaitashete tenkumoki pemegwe lori goboki tonya orote narok eeta ilorikan kumok oti county neti loti ata deni nyole gavana ijo ketu aningi makiki ajo kampango na jeta ndomono ninoto ilorika petum ndomono kaingoru kuldo kulika rikan. Ore swali ai yare na Lydia nyaipirie eimake siai enkare. Niyiolo na ajore siai enkare tentomononi naa ninye naisul. Natoning'o naa ajo etejo ilturot elo aing'oroo oleng. Mayiolo ajo kaji ikunakini entomononi olturoto
peetum enkare safi naok enkerai esukul neyierishoreki naai naa kelakwa sii toonkang'itie kajo ore ilturot naa loonkishu ake. Ore eneuni amu ikumok intomonok naata maswali, etu aning eninko naaji pee adressi entoki naji drug abuse ashu illicit brews naatumuta irpayiani lang netumuta nkera ang kuna kutiti. Kaisa naaji rara nkarikok kinko peyie king'uraa esiai enena tokitin. Eton ake nkilikuanu nkulie. Enkaina taake nai egira asuj. Karibu Nandasho. Ashe oleng. Sidai FM tenkaraki ena forum nitobirakita yiok kira ntomonok e Narok, naa kayieu sii naipongeza kuna naagira aing'oru ilorikan aajo okay fine. Neeku kishipakino ntae oleng tenikidol ntomonok ormaasai itautua ate tenkaraki enyamali natoduakita olosho lenye. Ore swali ai edukuya naa amaa dii ele orika le women rep kanyoo dii faida ilo orika tinitum, kanyoo kidol anaa kanyoo tofauti tinikitum ilo orika ashu naaji tinimikiata ilo orika. Amu ekining oshi ajo ore ilo orika nemeeta masaa niyakiki intomonok te mashinani. Neeku kayieu naaji naning ajo iyatata dii mpango peepuo aaru iropiyiani naa ntokitin naaji naanarikino netum entomononi ormaasai natii atua nkishu amu nena doi naanyamal oleng. Ore sii enkae toki nayieu naikilikuanu naa keetai dei incheriani te Kenya naitasheiki intomonok. Naa kayiolo ajo ore entomononi e Kiambu ashu ene Nyeri ashu ene Murang'a nemenyaanyukie entomononi e Narok. Thank you. Amu ekiata nchidai kumok. Neeku kayieu naaji nayiolou ajo kanyoo dii ena nitodua tiatua sheria naidolita ajo pengine naa keirony oshi nkituak e pastoralist ashu nkishuak kuna natii mashinani oleng amu mikirisio naa pookin. Not the least, nasho paikilikuanu ake ena swali nabo. Kayieu naikilikuanu esiai e Women Enterprise Fund, ropiyiani oshi naishoru serkali neponu peewor inkituak. Naa ore nena ropiyiani eikuti oleng. Eji ore nkituak 10 nepuo aor shilingi 1,100. Amaa dii nena ropiyiani itaasishore aikata ntae adol ajo eikuti oshi nena ropiyiani neilepa uchumi. Ashe oleng. Another gentleman on the other side. Your microphone. Go around. Kila mtu 2 minutes please. Ashe oleng. Nicholas Lolenga Iwetei. Naa kaata ake swali narare. Aidim naaji aikilikuana nkakeshak olorika loontomonok. Adolta naaji ajo imakita esiai oontomonok oleng tenkipirta ormanyara lenye. Amaa irkijanani wing orkijanani youth tina fund affirmative action. Tina wing affirmative action kakwa duat naaji etata ipikipiki sininche dukuya irbarnot egira aitodolu ajo ore sininche naa erubata nadede tenebo ontomonok tena county. Ore swali nabayie ama ore swali nabayie amu kairanyita ina microphone ama te centralization ena fund nidolta county ang Narok ajo isapuk oleng naa kelala ibolobolo naaji nkapisini ashu enkopis oontomonok ashu ena women office tena headquarter ashu ipikipiki sininche idiabori naipirta county.
Enda subata oleng ilaininiko le Sidai FM ang'as ashukoki enashe Sidai FM eyaua ena debate amu kesidai oleng tenikipuo aning entoki naponu kuna tomonok aitaas iyiok. Kaji toonkarn Mheshimiwa Lea Naikanai, Nole Ntimama, atii UDA, National Presidential Campaign Strategy Unit. Kayieu nashukoki kuna tomonok enashe oleng. Eji naa yiolo oshi nanu atii siasa, kayieu oshi naning ajo kenyoo dii etaasa olarikoni tewueji netang'asa ajing. Amu it's very important. Amu etolimutuo kuna tomonok naa kashukoki enashe amu meeta enemeeta experience tenkisuma otoorishat naatijing'a. Netolimutuo ajo keeta naataasa toowuejitin netang'asa ajing. Yiolo ninye example sidai naa ene Lydia Ntimama. Amu yiolo enkare natejo etuturuo tolmelili naa ninye oshi edung'ieki olameyu tinakop amu kedung' oshi ireyiata linakop. Yiolo te Rebecca Tongei naa kaata testimony toontokitin kumok naataasa, igero nkera anaa neighbor enkayioni ake det naigero naa neighbor lai teolopito lenkang' ole Nakula te KDF naa nena naade eyieuni neesi. Keyieu yiolo erishata najing oltung'ani nedoli olmatundai ashu kenyoo dii etaasa tine ashu kenyoo etung'uayie tinewueji. Yiolo swali ai naa Entasupa taa olainining'ok le Sidai FM. Ore toonkarna kaaji Eunice Marima. Naa kagira sii apa nanu aing'oru women rep the years and I had a reason not to look for it at this particular time. Nanu taa nai naji journalist. So I'm both trained as a journalist. It's a legal mind sometimes. But now I'm just looking for Mheshimiwa Ole Marima and I'm very happy doing that. Ayo naikilikuan kuna kera, amu nkera raya, ake nyong kumok tenanu. Kore ena peitobiri ena katiba 2010. It was promulgated on the 10th of August 2010. Naa katii taapa sii iltung'anak ototona aimaki nena. Ore esiai entomononi, from that article 27, ore iltung'anak oimutua teine naa ketoni oshi aajo flower girls oltung'anak. Would you want to come in as a flower girl? Or you want to push for parliament to move from Article 27
bring in women who will come through Article 87 and Article 100, which will come through with merit, but without, whether you have a godfather or you have no godfather, it will be the right person that will be qualified to be given because of who you are. Nabo, are you going to push for them to work on that Article 27 so that we get the numbers that we need? Or you are going to be complacent that for not more than 2/3 will be very happy if we stay like that? That's number one, technical. And Kingwa Bogan County and Karenaro. Now I do get a lot of matter, it would be running in a bonata and Kias, I do get a see Nakshuna and the Mono. Ning and the going in the end of everything and talking about value addition. Ning and the way or is so continue or Rana, lab dining or SDR, it would be running on the arena. And I must see policies. Your policies na ibelek na men na iteru the is to be working within the policies. And finally, one which is very painful. Narok is known to be, it has two issues. Yeah, 40% on Kerana, it's up to you. Then we have one cancer that we are leading in the country. Is any one of you going to dare to talk about corruption of Narok County? Thank you so much, Asholeng. Adolta aji kumbonge kai koleng kai ngase terurene weji, alafu before tunaiki weji tumalizie tukienda hivi. Dakika moja dakika mbili at most. Asholeng Mayan FM. Sidai FM. Mayan. Sidai FM, sorry. Ashe Mheshimiwa Soipan amu ewo abwetare yote na rishata sidai. Na akayo sinajo congratulations to monok na idea ajo kiyunego our representatives tilori kali women rep. Kara ntokiting ngare na yun naikilikuanu ore nabo na esiai e grants. Amadi amu kitejo ore kuna ropiani natii na office naikuti oleng tinikijo mai compare ontokitin nikiyieu naji nikiasira ntomonok kaidim kuna ropiani peyie etum ataret intomonok tena county enkare Narok. Ore enkai maswali nene enkisuma yiololo pookin naajo kitii abori oleng tenchoto enkisuma. Penyo oshi nikitii limelight enakop e Kenya tesiai enkisuma. Kanyo idipa ataasa ira enkarikoni amu ira eton itu ilotu atum elorika ligira aing'oru nama tenemeeta enitaasa kanyo ijo peas peyie ilotu enkisuma enkare Narok ailepu naa kai naaji inko peyie ihakikisha ajo ore stakeholders ena county naa ketii atua maendeleo enkisuma tena county amu ebaiki nikitapalaitia apa enkisuma metaa keponu ake iltung'anak aas entoki nayieu na ina oshi peegira nkera ai-perform poorly. Asholeng maisha darasa nabayie alafu peyie kimpik kulikae tung'anak are especially men ina atia kintoki aisho lewa are tenelo so pekiyiolo. Hold on. Ye. Ashe oleng. Sidai FM. Ashe oleng nkarikok natii ene. Mheshimiwa Soipan. Agira ajoki supa oleng tonitaasa. Ntasupa taa lo Maasai nining'o. Eji ore taa nanu aitashe tene nemaata najoki kuna tomonok. Amu kietuo ainining imbaa naagira aponu apuo aas. Amu eton naade yie eitu ejing olorika. Duo piaku oltung'ani oyiolo ajo kaji iloito naa ore oshi oltung'ani oing'oru enkiteng anu iposha niminkilikuan ajo kaji inkunaki endung'oto enkiteng ameeta. Kagira ajoki ntae ashe oleng Sidai FM eyawua kuna tomonok ene neponu aliki yiok naapuo aas amu etolimutuo dii ajo ore paajing natum naas ena najing naas ena. Thank you. Nekagira ajo ene muishai
Ore Mheshimiwa Soipan, kigira ajoki iyie iloitang mikitamayian Enkai. Amu ore mbaa nitaasa, ketaata larikok. Nitaasa mbaa sapukin tiatua ene. Amu ore nye enkop naing'ua nanu kebore iltankii. Kake ore kuna ropiyiani neikuti oleng. Thank you. Milioni 7 naa ninye ilakie enkaji, naa ninye ntamana aisho olorere. Ekimayian Enkai tenees nai kulie nitaasa nikiyiolou ajo kepuo. Neeku encho sintenda ng'oru amu meeta apa ninche kake homo ang'oru omenotito olari liong'uan eetuo atumie nena ropiyiani. Encho mentijing' atua entang'oru. Kaomon taa ore ake pee kinchori microphone eimu this young man. Le UDA. Ore ake pee kinchori microphone, direct to the point, sasa. Oye, mere ne UDA. Direct to the point. He was on a lighter note. Yeah. Honorable Soipan, the representative aspirants and the whole house. Good evening. Yangu inaenda moja. Imeulizwa article. Ni article gani katika constitutional ya Kenya ambaye hiyo nini ya mama alipewa hiyo chance ya kuja kuongoza kwa county? I can say leader was right because the article is 97 and it is section 1B. Is that a question or a compliment? So nilikuwa nauliza kitu moja. Nyinyi wote mnatafuta women rep. Na nyinyi wote na nyinyi mmoja ndiye ako right. Na nyinyi wengine wanne hamjapata. Leadership yenye tutapata itaplay kwa role inategemea kujua constitutional ama inategemea kujua nini. Thank you Asholeng. Nataka kuona hiyo ikipewa kwa ule jamaa wa kofia ndio huyo jamaa ndio huyo. Patiana huko haraka haraka dakika moja please. Mikono chini please. Tunapatia watu wachache sana. Asholeng Sidai FM. Nadanganyete mama county Mheshimiwa Soipan. Kada swali na harari. Ore swali ya dokoya asa mkirutira ile rorita. Ama ade iltung'ana dharru ishite lorika lo ntomono ka nafasi eta moyo toye makeke. Ore swali yare. Ama ade njoto enkisuma. Kiata nkera nimishoro ena alamu. Kake keeta kipaji fulani. Kake ore naa tenkaraki orkerreti kerrumie entoiwuoi kuanzia class 8 mpaka neishu form 4 nipang'u naaji enkerai etu eim. Ama amu elelek eeta ina kerai kipawa fulani ashu enkishooroto fulani netu apa eyiolouni ama era yie mama county kaa oitoi intumia piimimin enaduo kerai ashu piitum anoto ni support piitabaya enaduo kishooroto enye. Ashe oleng kijana mama, patia yule mama kuna kofia. Nikigira kulikae tung'anak nyamasa. Ajo taa nanu ashe kaaji namunyak aton ole Kamwaro. Nashukoki Soipan enashe amu kitii yiok olturrur lang loishooki iropiyiani nikinyang'u olchamba le Katakala. Ore eniare kai nanu aikilikuanu ajo amaa naaji ntae women reps ang Narok. Kama kaa naaji ntaa siasa ntomonok natii Masai Mara naamirisho teboo metaa kidim sinche atimirr intokiting enye tolaya. Amu aikilikuanu naaji Jane ajo keeta naidim ataasa te Ushanga. Ashe oleng. Ore eniare kama ntomonok Ngolia kaa naaji ndimdimi aitaasa naoruni ilchambai te lands neetai inkera okishin netu aikata ninche etum esiai nimikiyiolo ajo kegirai aitaas. Nikiata nkera tarrueshi neetai intomono nemeyau nkera enye misomeshai. Kaa naaji iasisa piibaikiki nena tomono meyau nkera atua sukuulini metaa keetai nye sukuul oltung'anak lemedolisho onkera nemening'isho tenkare Narok. Neyau naaji na project Narok irara women rep. Ashe oleng. Finally ule jamaa wa mwisho ndio amesimama ndio huyo ninye olobayia amu yiolo ajo nkilikuanu too swali naa kiyieu nijibuni netii lemaishorita amu kayiolo ajo eeta interest nemaisho naake. Ashe oleng. Kore sinanu ene dukuya naa kang'asa alimu kaan kaaji Gideon arolo lesipala naing'ua Kilgoris. Kilgoris Central Road. Ore nai naa kayieu nai nalimu ake lomon aare amu kadolta waheshimiwa ajo kiroro kabisa. Kayieu nai nalimu lomon lai obo nalo aidipie oliare aa nchere ekiata tadii ena siai orbarnot kitii atua amu yiok lelo. Ketii irbarnot kumok oleng
loiminakitia enchoto esiai ompikipikini tenkaraki keetuo apa mpikipikini neeku etung'uaitie ninche esiai esukuul ning'ua neeku etaa iltukutuki esujita. Ore eniare kai inkoko lelo kijana. Ore eniare ketii esiai enaisho kulo bankii nyoo nena tokitin ormiraa ketung'uaitie nkera sukuulini. Kai ikoni pee eponunui aoru nena kera ina siai neshukokini amu enabo taadii sininche naitasheki enchoto e women rep. Ore naa ene musho ai euni paidip kena siai oontomonok. Taradua nai saa eetuo kaimaki esiai oontomonok kuna nkolia nemeeta matejo nkolia. Kai nai ikoni peyie ibung'i sinche nkolia metaa ketii atua autu sinche amu keetai nkolia naagira aisomesha nkera netii ewueji naa kebaya neeku mekure itoboa esiai enkisuma oonkera. Yauna microphone chele tasat, we also have to consider men, the last person, the very last one. Because you live in a good Ashe oleng. Airoroki taa aspirants pookin. Airoroki sitting women rep Soipan. Nairoroki iltung'anak le Sidai FM. Nashukoki enashe kulo tung'anak le Sidai FM amu kajo ore ena forum naa kajo kene dukuya tiatua ena county naa kajo kelelek eeku keendelea Kenya musima. Ashukoki ntae enashe penyuata ninyokitata aiteng'en neikilikuanishoreki iltung'anak oitashe intokitin naayieu nitaas ele orere ontokitin naidipa aitaasa olorere. Ore nanu kaata shakenisho te mheshimiwa Soipan kaisiid apa maswali tana ikigira aikilikuanu mee iltung'anak egira aarrep maswali tana igira aikilikuanu msee. Ore entoki naikilikuanu ama amu ntae inopeny inkishu kaintaasitata esiai e biogas indimidimi aisumisha ntomonok esiai e biogas pee kiramat entim oladuo manyara litejo. One, ama esiai e water catchment, rain catchment water indimidimi aimobilize table banking pee inyang'uni iltankii peetaaniki ntomonok enkare sidai neme enolturoto amu ichafu enkare olturoto. Two, ama boreholes, that is underground water which is a bit clean than the water pumps water. Indimidimi aimobilize networking peetumi boreholes amu kitodua ng'ole enkarri naewuo naado netumutate nkishu naa nkuninyi nkishu naa nkuninyi kule. Nang'as aitabaiki ina amu kadol ajo kilesi so harsh. Thank you. Ashe oleng olaing'urani naake le Sidai TV tenebo naake olainining'oni le Sidai FM eton naake kiata waheshimiwa tenewueji likitoomono duo aankarikok oontomonok negira aikilikuanaki mbaa naipirare ena rishata. Ore naake eyia nejia naa kajo nanu ekipuo aajing erishata nikincho nafasi peepuo aijibu maswalini naidimayu meigero amu ikilikuanaki maswalini kumok hoo netii esiana oo maswalini naigilaki naake ikununo nejia. Yiolo ajo etonasujita yiok tenkoitoi naake e Twitter handle @sidai_fm tenkoitoi naake www.sidaifm.co.ke tenebo naake enkoitoi e Sidai TV tenebo Sidai FM itumito naake yiok nena oitoi pookin ikununo nejia. Ashe oleng eshomo yiok erishata katukul naa kidolta njere ajo kigira abaiki enkiti ng'oto ena siai ang' kake ore naake eyia nejia kiata naa kuna tomonok arikok naa ekincho ildaikani aja imiet. Emee nejia? Emee imiet? Aya, ekincho ildaikani imiet naa ekiata timer tenewueji 5 minutes. Umeandika 5 seconds. 5 minutes. Ekincho ore sii ninye eyia nejia atua naa naaji enkikilikuanaki naake tenkoitoi ya mtandao njere kaika ntomonok naing'ua kuna ajijik kutitik anaa ilturbo enkitanyanyukoto. Ore sii ninye enkae kiata ntokitin nikijo talents, kiata nkakwet arashu
ikoni peponu aponu aret norara nanu je nabaso terubata natum erikore na kalotu aret iladuo tung'anak menotito masaa naanarikino neeta amu ketii iltung'anak lotii atua nkang'itie netii atua nkishu lemegira abaiki masaa naanarikino neeta etii laa lorikan eyieu lotonie etii laa ntirman etii laa namuka na ore nai peishori oltung'ani enkeju metaa kidim atabai nipang na kairuk ajo kelo alo aas enaidim ataasa amu keasaki koon esiai na kishori naaji nena masaa naalotie nishori naalo aasishore nipang netum aikuna uchumi ena kaunti meshomo dukuya. Ore sii enkae baye nikilikwanaki mbaa enkisuma njere kaji kinko peyie kilepunye enkisuma e kaunti na kaji Madam Lucy nai naikilikwanua peetum ailepu. Norara nanu je nambaso tenatum na erishata erikore na kalotu aiteru olturrur omanaa tiatua isukuuluni airorie ashu aikok inkera tipata enkisuma nitodol sii ajo meeta enkerai namoda nelikini ajo king'en pooki kerai peetum enaduo motivation ashu enkitukujata emaate peetum aiteng'enita ashu peetum atonyok tiatua enkisuma enye. Ore enkae baye naa inatoning'o aimakaki ashu ikilikwanuaki entomononi nai namunyak naa esiai oontomonok naaripisho netii imboitie. Ore tenkumoyu oleng oontomonok oosaen naing'orita ina siai oosaen naa enkaina ake eyieu ninche peetum iloipi ootonie peetoni aitobiraki netum aatiripisho eeta eseriani amu tenesha niken inaduo siaitin na ore enkata enkolong neer inaduo masaa enkolong metaa kitoki aiborrie iladuo saen neeku tenepikakini iloipi naa kitoki naaji asidanu esiai. Ore enkae toki nai naidim ataasa tina naa piing'urakini kuna tomonok sokoni eboo njere metaa keripu ntokitin enye ning'urakini enaiko peipang'ie peepuo aamir te bei sidai. Ore enkae baye natoning'o ikilikwanuni naa esiai oontomonok olia nekiyiolo ajo etii atua nkishu naikumok naata olia na ore naaji ara nanu jen naa kalotu sininche aisho erubata naipirare peetum ataramat inkera enye netum engolon naasie siaitin nepiki sii nai inkera enye metaa keeta sinche erubata sapuk oleng tena siai e bursaries amu ketii nkolia naatung'uayioki meeta aitoki neeku kegira entomononi ayekenya aing'or inkera netung'uekiaki inkera kumok naisidai nai tenetumi a special kit tele orika lai anoto nanu tenkai peyie etumi aing'ura sininche metaa erubata sapuk oleng naibung'ita olorika loontomonok amu ninche naaduo etii percentage sapuk. Kajo ore nkulie tokitin naa ketii duo ntokitin nai nimidim ele orika loontomonok ataasa kake ore tekuna naimaka naa kajo ninche nai nanu aidim aeu ataasa. Ore enkae toki nai naidim aimaki naa esiai orbarnot amu etejo naaji mama Lona Nkokwa kaji ikoni peyie iboori esiai orkeek tiatua inkera amu etijing'a atua oleng. Naa kajo ore entoki nayau ina naa siaitin meeta inkera neeku king'oru oltung'ani entoki nalo aas piitorikino enaduo nyamali naata. Naa ore metabaiki okutuk tenajing' erikore naa kaidim nanu aeu aishoo inkera ashu irbarnot esiai enaa peejing' polytechnic peelo oltung'ani alo aitumia enaduo ng'eno naata keeta inkera kumok oleng potential ashu keeta nkishoorot naapaasha kake meeta oltung'ani ogira apik tenebo peemitoki indamunot enye aashalu amu teneshalu oltung'ani indamunot lemeeta enaasita nipang' alo aas ai siai naa ore esiai nalelek nasioki atum naa esiai orkeek. Kake ore peigeri nai inkera metaa keeta entoki naasita oltung'ani tenaa eripare eyiolo atiripa nkilani tenaa esiai ombaoi naa kepuoi ake apuo aidentify ashu epuoi ayiolou ajo kaa kidim ateeta enaduo kerai. Ore peeyiolouni nishori nai nafasi meshomo aasishore enaduo kidima naata naa keeku kiti esiai orkeek tina. Ashe oleng. Wow, ashe oleng tenkaraki naake na walata nishomo aishoru. Ekiata sininye Stella and your time starts now. Ore dai swali edukuya naikilikuanaki naa esiai nidim ataasa itii ewuei nitii. Ore nanu atii Masai Mara University naa katolimu naaji
naa esiai apa prevent esiai e corruption tina sukuul. Ore sii arikisho ara staff representative natushuko iltung'anak kumok apa lootujitoki tesiai kiholela. Etii sii esiai naa kaitasheki board entimama secondary naigero apa proposal naomonu enkare e 8 million te NSIDA nikituju ina are nikiret apa ntoyie kumok naapuo aok enkare tooreyieta ashu tentim. Ore peepuo aok enkare netum naa high rate of pregnancy. Neeku aigero apa ina proposal naishooki ina are naa ketii ashakenisho sinanu tesiai nataasa. Aigerisho sii atii masikon te secondary emarathon board leina sukuul. Neeku isiaitin nena nataasa tenkidimata ai olturruri sii latereto tiang' o Kilgoris. Ore sii tenapa siai e corona nikiretito iltung'anak naa tenkaraki irbarnot tesiai empira pee reduce the rate of pregnancy. Kiata mentorship nai nikindim ataas ira esiai oontomonok. Ore nai nanu paajing ilo orika loontomonok naa kalo aas esiai e mentorship pee kipuo aatum naa erikore sidai tiatua iltung'anak loitoki asuj iyiok. Kwanza kayieu ninye naicontribute iltung'anak apa lotii tedukuya iyiok anaa Mama Lona Ngokwa amu ketii iltung'anak loogira aitubulu erikore ng'ejuk metaa ore peeiwuang'a ninche netii erikore naitoki asuju ninche. Ore esiai sii najoki ena panel tesiai e women rep naa esiai e networking. Ore ena 7 million te every constituency nemeduo enough peeret olosho pookin amu ore piidol iropiyiani naata CDF naa 100 million kake ore affirmative action naa 7 million per constituency. Kake ore piilo aas nai networking naa indim atareto olosho amu indim ainoto nkulie wueitin niindim naaji ataretie olosho. Neeku nena ntokitin nanu nalo aas nai tina siai. Etii sii esiai e entrepreneurship naa ore nai esiai e women rep ore piitum kuna ropiyiani naa piiyaku oversight role. Mee iyie piilo aimanage kuna ropiyiani ashu alo asujaa ropiyiani ina docket women rep. Ore esiai ino naa piingerr iltung'anak neeku ore esiai ino naa oversight tesiai e affirmative action. Ore esiai opening of office itadua ajo ore apa our predecessor Soipan keeta apa office te Narok County naa kajo duo entoki sidai ina naa kelo ake aendelea tanajing nanu ina office. Ore sii enkae naa esiai e corruption. Kara nanu oltung'ani obo laa hate esiai e corruption naa ina paatolimuo tedukuya ajo atijing'a apa esipil kigira aara esiai e corruption te Masai Mara University. Esiai e drugs. Ore entoki nagira ainyal esiai pee kiata drug addict te county enkare Narok oleng ashu te country e Kenya naa esiai e lack of employment and lack of education. Ore nanu naa kapik docket esiai ooropiyiani naisomeshanyieki irbarnot naa ore sii loidip aatijing drug addiction neetayuni ewueji naa kepuo for counseling neirekebisha ina tabia olelo kijanani. Ore sii enkae siai naa idolita ajo ore orkijanai peedol ajo ashu orbarnoti ashu entito peedol ajo meera ng'en te sukuul nelo aitajing keon atua ina siai pookin esiai e drug addiction. Neeku ore nanu entoki nalo aas naa peetayuni ina counseling neetayuni kuna colleges naijo eneripare esiai enaa plumbing esiai electricians kuna siaitin ostimani kuna siaitin oonkaik naidim sininche aapuo ataas. Ore esiai orpikipikini sii mikipuo aituja sinye ina siai amu esiai dia employment pee metum naa iltung'anak kumok loojing atua ena siai e drug addiction ashu esiai empurrore ontokitin naijo nena. Ajo naa dei etii ene mwisho naa esiai e marketing oosaen naa kalo ainsure ajo kiata marketing abroad nikiata sii esiai ewuei nikimirie kule nena kulan neeku kebaiki iwueitin pookin. Ashe oleng. Ashe oleng narishata katukul. Ore naa kinya nejia ekintoki naa aaku enetii enayanyiti Lydia Masikunde eiterua taake erishata ino
sahi. Surely, Reverend Baker, kajo ore swali ya kwanza na koma kansula lono nyena ikigwanwa isia yangare jere tidigi tenaita igrot ana idea nana kaji ko isia yangare sa ore sia yangare ore sia yangare kera ushia ya growth longishu na raipo loltungana na boho seitaini penye kakini boho iltungana etumi points endoki meji water points neaku nena water points itumia oshiltungana peendelea neaku entoki naas nanu entoki naidipa ataasa tomurua kumok ataasa temurua aitayo boho temurua nagira oshi aitoti school and the entire area tinakop neaku neja naake tesia yangare ore siai ajo ikwana sisi Margaret ajo kias naji yo girandomono pigilepunye ndomononi pemikintoki atii abori nimikintoki adola na kitabaitie ishoki yoku women na kajo ore entoki sapuk oleng na enkisuma tinikiendelea ayakikishaji soma tentomonok nikincho training mentoring sessions ana natoliko lona na eskesipa kenare mentoring sessions nikincho ntomonok neaku kajoki iltung'anak loidipa ninche atulusoyia na Madam Soipan pikibol programs e mentorship amu keret iyiok neiteng'en iyiok enikinko tinikihandle ourselves tebunge entoki naijo ina ashu tesiai erikore amu enkisuma naret iyiok wena affirmative action naishoru ele orika loontomonok amu kajo ore ele orika te constitution na larin 20 ake ishooki iyiok pikitum ataarare lewa netaa keishunye after 20 years nikijing enkormoj olewa neaku tiatua nena 20 years keyieu niking'enu siyiok nikinteng'en kulie tomonok etai naaji ikwana oleng kaiwate esiai e youth kajo ore present nye nanu enai atejo ore ele orika loontomonok naa peeyakikisha lomon loontomonok orkijanani amu yiok lotii abori yiok natii abori yiok ironyaki te society ntomonok orkijanani neaku ore nanu programs ainei pookin naa payakikisha ajo ketii pokira ntomonok o youth etejo sii kajo lea naikilikuanua kai kinko kuna tomonok kulo turruri loishori oshi iropiyiani naa kepuo anya naata ina experience kesema keina ninche ake ntomonok iropiyiani nepuo aorr neaku ne oltung'ani kuti ropiyiani instead ena naitutum ninche pookin keeta enkiti sheria apa nataasa ashomo aoshoki olturrur le Rodian Harambee nikitum iropiyiani sidain nikiorra na kila olturrur neaku kegira aireport kila olapa keyau report enataasa naa tenetu eas naitoki nanu asuj ayiolou ajo nye etaasa ore sahi nena tomonok eileputua oleng eeta nkishu ninyang'utua nkulie ildukai ninye te Rodian etabolo ildukai kajo si Ole Sadera ninye oimaka esiai e biogas kajo kaimaka naaji tedukuya eton itu adung'okini anesa esiai e briquettes peekihakikisha ajo ntokitin naitumia ntomonok nemeitumia kuku na ore biogas na entoki sidai oleng amu ore yiok kira olosho le maa nikira iltung'anak loonkishu na ore ena waste oonkishu mikigira oshi aitumia naa keyieu nikiponu aifundisha ntomonok amu yiok natii nkang'itie pikiendelesha ina toki e biogas ore esiai e grants Lucy Kashu kerumori diake neyakikisha karaba nominated councillor na ore inakata mikiata bursary meishori yiok kira nominated
ore ijing neaku elected ake ishori basari nikijokini iyie shomo amu kura nabo ake nikitegelua. Neaku kayieu najo ore ina naa pushi anaa nataasa kuna tomonok netaasa kulie te bunge piikinotito ropiyiani ate ebaiki saai. Neaku just pushi. Ashe oleng tenkaraki ina rishata. Kigira aiset sii esaa tenewuei nikipuo naake enetii Rebecca Tonkei naa kegira naake esaa ino aiteru tinakata. Karibu. Adol ajo itinyikayioki nkikilikuan naikilikuanwa iltung'anak kake eetai naaji swali naikilikuanaki oleng naa enkipirta drugs and substance abuse, yani orbanki wenaisho naokito nkera netaa ninye enyamali sapuk amu irpayiani ontomonok netaa keokito enaisho. Ore taata ina naa ore one of the roles of the GAF, National Government Affirmative Action Fund, naa peiteruni rehab. Ore rehab naa wuejitin neyai nkera nepuoi airorie. Neeku ore Arabama County tenigelu naidim ashomo ataasa tenebo o National Government nikishet wuejitin neyai nkera neyai wuejitin naijo nene metaa kirorieki aiko peepal esiai enaisho orbanki. Atejo naaji kalo aiteru entoki naji etejo Mama County. Ore entoki natejo Mama County naa enkiroroto napuo aiko nkera. Nikoki nkera toosukuulini, nikoki irbarnot aajoki ore dupoto olosho naa metii eokoto enaisho. Neeku ore peekiasita naa kesidanu. Ore enkae naa esiai e talent anaa nkishoorot naishooki iltung'anak etu eimakini ina naa keeta iltung'anak nkishoorot naapaasha, kiata nkera naakwet, kiata naaranyisho naa isho enkai nena kishoorot. Naa ore affirmative action naa keeta ina kipirta. Njere pee inachai anaa aitukulu nena kishoorot naishooki nkera nikipuo aisho mpisai peitagoli nkera meshomo dukuya esiai oonkishoorot naisho enkai naapaasha. Iroroki esiai ontomonok matejo ntomonok nemeeta irpayiani anaa iltung'anak oisho irpayiani lenye arashu nabo enye are nkonyek. Nayiolo enyamali sapuk oleng naimaa ntomonok. Ore peyie ishori ntomonok engolon nitogoluni biasharani anaa ishori mpisai neishori iropiyiani nainyang'unye irkuo naa kegolu ntomonok negolu irmareita nidim naa ntomonok aitasheki irmareita lenye. Kiata esiai osokoni loosaen. Etii ntomonok natii emanyat ayiolo ina amu ore eyieu nanago naa ketii emanyata etipika saen. Ore naaji piitagol nena tomonok neitaki aing'urakini ewueji nepuo amirie saen lenye ata tenedorropu. Neeku kidumu ntomonok ormaasai nikiya edorropu nepuo amir saen. Ayieu sii najo nkajijik kutitik najoki naaji enaa Torobo onkulie abiak natii Narok anaa noo Mama Mboga. Njere ore esiai naijo ina naa piishori iltung'anak oota iropiyiani. Ore nkajijik kutitik naa ishori ninche uwakilishi tenkopis enye metaa keetai oltung'ani oitashe nkajijik kutitik paa ore eoritai kuna pisai neeta sininche oldung'oti lenye teine wueji. Eetai esiai naaji naimaki esiai e bodaboda. Ore ena siai e bodaboda naa esiai orbarnot. Ore terikore e Rebecca Tonkei iyiolo ajo kara orbarnot keori mpisai neishori ntae mpisai sidan pee ilepunyenye. Nalo naa aitumia networking. Ore oshi paaya tonyua aigel nkera kumok oleng naa kajo peetum nkera dupoto. Amu ore pee isuma nkera neeta ndigiriini nepuo nkulie polytechnic naa ina ayieu neencourage oleng daktari nkera peepuo polytechnic. Amu ore polytechnic neetai isiaitin oonkaik anaa plumbing nemeyieu nkera ormaasai neas isiaitin naijo nena. Meyieu irkulie neas esiai ositima. Nikiata polytechnics anaa eorre kule, kiata enda natii enda natesheta apa Mheshimiwa Patrick Ole Ntutu toonkorkorri. Nikijoki nkera ake enchom nkoitoi naijo nene amu keitukuj ina naa ketum irkasin. Ore peesheti nkajijik anaa kuna e Narok naa kepuo nkera nepuo aas ina siai peetum self-employed. Finally, kayieu nairo esiai enkare. Ore enyamali natii ormaasai naa esiai enkare.
isul do itomonok na manya moslo inga shama amore be ngode ngare ebu ngare kai wari be lo moslo ne meta ngare bera ngare de suswa ni do ni national government kera ngare na to yera daga ini dam ne lo paka Nairobi ni shori paka jambo ayo be melo to na ngare na ayo be be kita ngare na ne pasha ne agini ne agini tomonok inare sidinje na gili marasina through legislation jare gora ti parliament na kalo aya kishajo itain legislation na ya gili tomono ke kare to gweji neti amugi di national government apasina na ola riko nyo asina amugi ya go to lolo sho kore ena baye na pi actually kore na baye pi na kore tomono tejo na ji mama marima ila kaliadi entomono nako itu ane mawai meseba pina kore entomono begile deputy speaker na itingo list as panel as the first awagas iwa kulari koko ada kulari koko actually now injidage maro shogira ngai sawas endo shogingai narishada kala ko kata random question 2 seconds na kaiterunye na ke Rebecca agadola jarajo wore kulo noti ni weji jaraja emeramiet emeneja amugera Jane kiata Novenka Inisha Ruth Sintame ama Madam Rebecca and naito kia lo DJ Jane kia taba one kore Minsko natia Shomato Link Rock East 2021 to subigumo now 0.9 nimegera nyendito Tomo University Tenarok East now mosiri aenyo 3 seconds itu gua barang Noli manaso amare ne yako August marejo August na riginiaja baada ya naudo naja kaiti ndarigini tomon loli nati parliament haya niki bweneti Lydia ilejo na jesia ya biogas kayetumia nane nato monok biogas endo shogingai ashena link kadola nage njere erishana nage sida yolink nara naje ngor Lydia kanyi nyorole tengishwi kanyi nyorole aya sawa ashena link kayu na ito ya shugo gino Jane kalo singoli nyorole ore nena rabagwa na yoro ngaibuye endo shogingai wonderful aya nigi bonu nage eleti Rebecca njo Rebecca microphone kada do shinyorole ngiri na bejo chemusha choma na bejo aya sasa ma beneti malaso kayoshi itiye kila Jumamosi kanisa Jumamosi aya sasa amire jonaji ene 7th wale yeneja kidija sholing tangini nigrabagitia kuna tomonopo kini sida meneja ngai sida hii aya twende makofi mazuri na mipia chapa asante sana wale nage yandeja tangara gije kewoni no
Rabaua oltung'ani duo Rabaua enewueji tooshoki keon ino nkaik sidan. The bench and aduo nikiarata tenolo entooshoki nkaik sidain naleng. Very good. Aya, kayieu ake naitoki aisho Madam Mrs. Alice. Kiata ng'olaki nkera nara only 10 te sukuul apa naa kaisilig nkera ajo yie pioneer. Nashomoito university. Only 10 out of almost 200. Why is that happening? Tendo pole. Baiki na maidima atola vizuri sana megro bati logasi. Megro bati logasi. Akayiolo pi. Kake kajo nano ikumoke mbana atinde gweji. Na ore toki nabo kajo nano oro shi ore na eitu epegesia ya kisoma dukoyo oleng. Mheshimiwa Soipan Kebaligita najo neja kake ajo nano ore naji ebaiki gavana nelo mpaka senator nelo mpaka MCA nelo mpaka pooki tung'ani otii orkijiji tenelikini naaji maana enkisuma neitukuji kabisa naa kibelekenya. Aya sasa waendoshoki nkaik ashe naleng tenkaraki ina enjoy microphone. Enjoy microphone. Yeah, maishorita duake baadaye. Oldakikai obo seconds 30. Aya atishipa oleng nanu taata enoolong amu atodua ajo ore kuna tomonok natii dukuya tende wueji naa keeta enkidimata pooki peeyaku nkarikok. Amu ore entoki naitishipa oleng naa keeta pooki enkisuma. Eisumate kabisa neeku tenepuo ina bunge naa kerisioraki nena kulie oshiake natii naa meitukuru Soipan meitokini ajo Soipan apa keetae amu kitodua ajo keeta pooki enkidimata. Enkai ashe kiamayian Enkai neisho ntae omom ore enageluni nikipuo pooki atu tenebo nikilepunye yie. Asholeng amu radio tena na saa yoshi yogi boy. Ore na ke yaneja kiara dual turul le media council na yola ajo koroshi akolomoni na nyera. Enkongo na lomanda detu jurisho de kulo tokana na la juro. Tumesema nyinyi ni wazuri milikita. Tumesema nyinyi ni wazuri sana na tunataka kumkaribisha Sami chairman. Karibu sana uweze kusema jambo moja kwa dakika 2 alafu niweze kumpatia Mheshimiwa Soipan alafu baada ya hapo tutaweza kutamatisha. Karibu sana Sami. Nimeshukuru. Inaweza kuwa hata hujasema mimi ni vizuri lakini tunashukuru tu. In fact ile kitu nataka kusema kwa hizo dakika kidogo ambazo umenipatia, kwanza kuwapongeza nyinyi aspirants kwa sababu kuna watu pengine wamewalaumu mlisahau kitu. Wacha nikwambie, ukikaa hapo ulizwe swali na uambiwe jibu within 30 seconds, hata mimi nitachanganyikiwa. So kuna vitu zingine huwa ni kawaida, lakini cha muhimu ni sera ambazo mumeziuza na vile vitu ambavyo mnataka kuwafanyia wakaazi wa Narok. Na kwa mara nyingi, kwa sababu mimi pia niko kwa media international level, nakumbuka kuna wakati tulikuwa na Mheshimiwa Soipan mahali na kuna swali ambalo lilikuwa linaulizwa kwamba kina mama hawapendi kwenda kwa vyombo vya habari. Kwa hivyo kuona mmekaa hapa kuanzia saa 1 mpaka saa 5, tafadhali tuwapigie makofi. Kwa Radio Sidai hii haikuwa rahisi. Pengine watu wataona kwamba kuwa na debate kama hii, kuita aspirants wakuje na waweze kukaa kwa huu muda mrefu ni jambo rahisi. Sio rahisi. Naweza nikakwambia kuna debates ambazo nimeona stations zimeita aspirants kama waje na hakuna hata mmoja ambaye anajitokeza. Nimekuwa nikifuatilia pia kwa Facebook yetu na naweza sema in terms of quality imekuwa ni nzuri sana. Kwa hivyo ni muhimu pia niwapongeze kwa hilo, na hii opportunity ambayo pia imepatia wananchi kuweza kuuliza maswali. Mahali pamoja tu pengine ndo nitawakosoa, mlipatia kijana ambaye ni wa asilia ya kiume nafasi ya kuuliza swali. Si kuona msichana akipewa ruhusa, si ndio? And I think I have a problem with that because
we need to stop assuming that we know what girls want. Just because we are women. Yeah? Am I lying? That's a fact, huh? Yeah. We need to also give girls opportunities because these women reps are supposed to be the girls' role models. If we do not give them that opportunity to say what it is they want, and we sit back and assume we know, in fact, I want to request that you allow one of them to ask a question. Because they have a voice, they have a right, and that will be my only plea. I know you had already completed, my apologies, but it's a very humble request. Otherwise, congratulations, and thank you very much for a job well done. Asante. Go by your request, and that is what I'll grant you right away. There is a lady there who raised her hand. Oh, pole, kitina iko masana na duna rejoje. Kayo na isha nage, and that's in ingina riende weje begi ligwa nunage swali. Now apologies for that. Asante for that correction. Yeye asiyependa kurekebishwa basi hapendi kuelimika. Karibu. Asante sana kwa fursa hii. Kwanza kabisa kabla niendelee, napenda kuzungumzia kuhusu yule aliyesema article 100 inazungumzia masuala ya kina mama. Nimweleze kwanza article 97 creates the position of the women. Article 100 speaks about classifies the role of women. So when you walijibu article 100, you are very much right. Nikizungumzia kuhusu swala ambalo lililetwa na serikali kuu kuhusu akina mama haswa kusaidia the pastoralist women ni Ushanga Initiative, swala ambalo liliwekwa katika kaunti 7 za akina mama wafugaji, ukianzia na kaunti ya Marsabit, West Pokot, Samburu, Kajiado na tunaona na kaunti ya Narok, Madam Jane na Mombasa. Asante kwa kujitokeza kwenye kinyang'anyiro hiki. Lakini wakati serikali kuu ilienda kule Dubai kuonesha mambo ambayo yanatengenezwa na akina mama kutoka nchi ya Kenya, kuna shanga ambazo walipeleka za akina mama kutoka kaunti hii. Wamama wa kaunti hii wamenufaika vipi na Ushanga Initiative ambayo ilinuiwa kusaidia akina mama kupunguza poverty, teenage pregnancies? Tulia. Wacheni haraka. Ni mradi ambao ulikuwa upunguze umaskini katika nchi ya Wamasai, poverty. Swali ni hili, kuna vikundi ambavyo unaweza onyesha useme akina mama kutoka kaunti ya Narok wamenufaika, akina dada wamenufaika ambao wanashona hizi shanga huku kwa barabara za mitaa ya hii Narok? Asante Moraya kwa kutupea hii nafasi ya kina dada kuzungumza, tuna sauti, na asanteni viongozi wetu, na asante Mama Swaipan. Thank you. Asante sana. Swali, excuse me. Hey. Amara waldaina. Amagira rado shia wolo shore nganyete. Emeneja? Basi. Asante sana. Sorry. Asante sana mwanadada ambaye ameuliza swali. Ashera ngara gilingi kwa nwena. Aibali ajo ata county coordinator ya Ushanga Initiative. Tia Narok County. Tia boriongo bisola ya njio le ronai. Na gajo koraba elororo na shomoki Dubai. Ne shomoirondo monoko ngwan. Tia county ya Narok. Shomo Emily na ingwa Narok East na nabasa eno shomo Amir. Neshugu lora lagini. Eshomo Miriam Joy na ingwa Kigoris na awasa eno shomo Amir neshugu lora lagini. Eshomo Seko Olege Ruyo na ingwa Mara Rianda Narok West neshomo Amir Saen neshugu lora lagini. Eshomo Helen Muntet na ingwa Siana neshomo Amir Saen awashomo Amir neshugu lora lagini. Kuna ngero na yunajo the Ushanga Initiative, no longer let me yell in a CI, na national government. Na national government, Abana yao, Elero Bogano Sain, no Naya Utua, Nagaki County Government and Naro, Nation Magi train in Domono, Nagedi Nana Diab and Gobis and Wishimua, so even Domono Digita Momiet,
naiteng'enaki enaiko teneripisho wenaiko tenitushul isaen naa ina toki apa ebaiki netaasa national government. Tenetii entoki naikilikwanu naa keeta enkidimata peepuo Narok County aikilikwanu amu keeta ilopeny oikilikwani. Ashe oleng. Ashe oleng. Asante sana ndugu Sami kwa sababu ya kutukumbusha hapa. Basi ore naakeyia nejia kiata enayanyiti Soipan Kudate na ninye enkarikoni natii naa kulo orika tena rishata. Karibu sana. Ashe oleng, Reverend. Naitoki ake ajo ashe tenkaraki Sidai FM, Media Council of Kenya, ontomonok naatoni tenewueji, aspirants e women rep. Naya ena rishata ajo kang'as aata enashe sapuk oleng tenkaraki iltung'anak pookin le Narok County. Naning'olishe Enkai omo naaku entomononi edukuya nageluno te kura nashomo bunge naa tena nafasi e women rep. Naa omom sapuk tormaasai o tenkai. Naa kashipa taata oleng amu ore nduat naimakita kuna tomonok tenewueji tenaa kepuo aitabaya naa keiririkino ina apasi olorika loontomonok le women rep naa keretu iyiok tena county. Ayieu najo ikilikuanu naaji mayiolo ajo ng'ae naikilikuanu esiai e Flower. Ayieu najo ore ara pioneer women rep e Narok County Mama Marima naa ashomo bunge 2013 naa ore paajing bunge e Nairobi e shumata ara women rep naa ore esiai e women rep naa representation, legislation, tenebo oversight. Naa ng'asi agelu mataa chairperson e committee e implementation. Naa ninye naitasheki committees pookin e bunge peesujari mbaa naimakini te parliament. Naa pooki piitum ina nafasi naa tenintodolu keon ajo iyiolo eniasita tiatua ina bunge e shumata. Ore ebaiki erishata nanyaaka atum nafasi 2017 naa gelu irbungei pookin le 12 parliament najing speakers panel naa kaisilig ajo nanu entomononi edukuya olosho le maa natijing'a ina nafasi. Naa kura awoshokino paanoto ina nafasi. Eshomo larin tomon enkop anaa paajing nafasi e women rep. Naa kaisilig ajo ore esiai sapuk olorika loontomonok naa peishori intomonok nafasi oshi nemeetai tiatua erikore, tiatua decision making e policies. Neeku olorika le affirmative action. Amu enkormoj ake naa idolta ajo intomonok ake natii enewueji. Metii olee ogira aing'oru ele orika. Natejo ng'ole aitosha larin tomon. Olorika le affirmative action. Amu ore affirmative action neme permanent. Nemeishiakino peeku permanent. Naa kaishirita oshi ake ajoki intomonok e Narok County mainyoito maing'oru nafasi peemeeku ele orika obo ake king'orita. Neeku ore mentorship program oshi naiterua atareto nanu openy. Amu ore imaa ina mentorship naimaka naaji Mama Lona natiaka apa koon maitasim alo third term olorika le women rep. Naa ina ng'ole pailepa aing'oru olorika le governor. Amu tenaunokino enewueji namitiki kuna tomonok natii ene nafasi. Naa ore amitiki ninche nikintoki aibooki nkulie selenken kutiti ena county enkop na ele orika oidim aishoo nafasi peekitum taisere president ontomonok tiatua Kenya. Naa entoki naidimayu. Neeku enashe sapuk aata tormaasai naa it was clear in my mind from the word go. Ajo pooki paitodolu ajo keeta tipat olorika loontomonok naa pailep aisho enkai tomononi nafasi. Naa noona natii enewueji naa kaomonoki ntae Enkai peelo Enkai aisho enaba naa enaisulie nafasi piitoki alotu aendesha esiai naiterua ng'ole.
Ore ngole baji 2013 keeta apa zero budget e women rep. Natijinga nanu nafasi tiatua ntomonok nabaya 5 onkakilini amu kare enkakili mpaka nikipuo kotini. Olari liong'uan kietuo atum kuna ropiyiani naaji affirmative action. Neikuti kake tenimpangaki oltung'ani esiai naa itilaki. Kake ore challenge naisho enaba naishopo Enkai aisho nafasi naa peitokini aitalala orbene le affirmative action amu meitosha ebaiki. Ore entoki nayieu nalimu neisidai amu kitii live. Ore kuna siaitin pookin naaji niimakita ajo iasiasa tenaa rehabilitation kiata esiana oltung'anak likiwaita rehabilitation. Kake kiata sii enkardasi naado oleng oltung'anak oing'orutua nafasi napuoyie rehabilitation kake ore tenkaraki iropiyiani neitu eitosha. Meitoning'o naaji ajo kees esiai e rehabilitation. Ore enajing'u office tarehe 10 I will take you to task. Lazima ping'amaa list natii office ai saa hii oltung'anak oyieu rehabilitation amu indim atalaki tooropiyiani e affirmative action. Ore number 2 naa ore ena naa ketii atua oltau lai oleng naa scholarship program oonkera naiterua. Kiata nkera naabaya 85 tiatua county. Nikilakita school fees form 1 mpaka form 4. Ore ngole te KCPE neidipa nkera naabaya todua naaji coordinator natii enewueji. Kaja nkera naidipa idipa 37. Neima meeta enkerai nanoto below C+ toonkera ngole natii ina scholarship. Ore naatelekutua, ore ngole aing'oru olorika le gavana naa kajo ngole peemisiong'a neimakita ajo kees esiai e scholarship. Meitoning'o pookin. Neeku the second task yeah list rehabilitation niya list onkera naatelekutua ngole natii mama county scholarship. Me test ina nabo naa etolimutuo ninche openy tenewueji. Ore aloito aidip amu ikitii yiok nafasi. Ore ntarikini 4 olapa leile amu enkolong aituo taata ena agira areten entumo sapuk napik stadium na inolong alotu aliki iltung'anak le Narok County ajoki ashe naidip isiaitin neton eng'ortina office tenetii ilturruri ng'ole oonotito ropiyiani naidipaki onena siaitin oshi pookin naasita te county. Naa kaitoomon intae pookin ootu ina olong ata kuna tomonok tenitum nafasi tabau ina olong inewueji piing'uraa sininye smoke adai nitum siiyie challenge naba enaa enitum nitum aendesha esiai anaa enegira aisiligie maasai tenewueji. Ore ene mwisho naa entoki etipat kaomon ake ajo ore iasita siasa neisidai taata ena tonata oleng. Itu aikata kining oltung'ani otabolo likae. Nitu kining enatusukenya enkae. Menejia. Itu aikata mono oltung'ani egira aigura. Nitu asukeny. Naa keyieu naaji naa kimbelekeny ilo kuak. Neme tolorika loontomonok ake. Tolorikan pookin. Nikipal sii ena nabwaki oleng toontumoritin. Amaa naaji tenaa orkiu kitii nibwakita. Enaa ining maoni naitayio Lydia. Ashu naitayio enkae tomononi tenewueji. Nitu aas nena baa pookin asukenyisho, nitu amorisho, nitu amitiki alo aaku entomononi nanu saai top oontomonok terikore e bunge e Nairobi. Neeku orkerreti sidai ele naipongeza oleng Sidai FM. Ore olorika le gavana ngole latijing'a kaomon naaji Enkai ajo ore amu eton kitii abori oleng. Kajo entomononi nabo ake atodua tene nagira aiguru MCA. Naa Sophie, atodua naaji entomononi natii ene naji Sophie. Kajo keshomo. Kajo netii Mama Pareyo nagira aiguru bunge te Narok North. Eji ore success olorika le women rep tenanu naa tenikitum intomonok naipang'u aing'oru kulo kulie orikan pookin. Olorika obo ake ele naa oloishiakino nisho yiok muscle
Bitumoki aing'oru ilo likae orika. Naa ore amu kiata naa orkerreti ng'ole likimaitie orkioma latii nanu, neeku magira aing'oru olorika le gavana, kake I am proud amu ore the first option ng'ole naishooki naa free ticket olorika le women te UDA. Kake najo maas ina amu kaaku enkaimong'oni. Amu ore ng'ole pailep aing'oru olorika le gavana, najo intomonok empang'u naa pookin naayieu olorika loontomonok lewaitai Naivas. Naa hoo neme erishata ai naa ena e gavana, but eton etii enduata ai toltau lai, naa keetai naa erishata Enkai nejia, naa kebau. Neeku kajo ashe oleng, naitoki ake aitoomon intae pookin, kaing'oru erishata nalo Sidai FM, kuna kulie stations pookin, aitoomon maasai peeponu inoolong entumo ntarikini 4 olapa leile. Ata noo mama professionals tenewueji, join me peyie kitum nafasi amu ore inoolong naa entumo eang'ara, nekitum naa nafasi sapuk nikirorie. Ashe oleng. Wow, ashe oleng endoshoki naake Soipan Kudate Mheshimiwa Ngai. Ore naake yie nejia itu aikata kitu entonata naijio ena. Neking'as ajo ashe oleng. Melelek taa ng'ole tumoto ekuna tomonok. Melelek atooshoki taa simui nono. Airorie mpaka oldaikai le musho. Kake kayieu ake najo ore tenkaraki ina anyit metamayiana ntae Enkai oleng. Ore tenkaraki enkanyit nitipika olosho metamayiana ntae Enkai oleng. Ore sii tenkaraki ntae totoni kutoka duake enatii kata mpaka kuna saai metamayiana ntae Enkai oleng. Ore tenkaraki kuna professionals natii enewueji, may the Almighty God bless you mere nikijo. Ore naake yie nejia tena shoto e panel na ekiata naaji kuanzia enda bayie anang'asa enkop naji Ijimaape, ang'asa enkop naji Ipan, mukindipita nii peekiomon. Aya, ore naake tenda musho nekiata naaji ng'ora kamera. Vivian Hanoi. Kaa rishata oshi itii amu esidai oleng teneyiolou naake. Kaas oshi taarifa saa 6 mpaka saa 10, ore Saturday naas enkipindi oonkera. Ashe naleng. 1, 2, 3, 4. Okay, Kaji Samson Lesibiri, aka Newsman. Na ore ena najangarna taarifa oshi nanu aas 12 asubuhi mpaka saa 5. Neitoki aas enkisisa on Sunday taisere saa 4 mpaka saa 7. Ore Alhamisi nikitii entoki naji the whole body of nation. Ya, jina nimesha kwa iglesia ito breakfast show the reggae show Fridays. Ashe oleng. Kaas oshi nanu ntokitin kumok oleng. Kara sii head of radio, kaas erishata olaranyani lewiki, kaas erishata entaisere sidai, naa tenaa oshi negolu oleng, naa katoki sii aas taarifa. Ashe, kaji eduatara ormarei le. Ore naake yie nejia, ore tenda bayie isidai tenikining sii oltoilo lelde naaji otii mashinini, kelakwa taa enkop naing'ua ninye ilo. Naaroro taa te Kimaasai, enda Kimaasai idia kop inyi. Kaji Tanganga Wangwasotema, naing'ua kaunti ya Marsabit. So what is the recognition? Nikitum Secretary News, nikitum sii kulie program pookin, naa kajo ashe oleng, nikamayian. Ore taa ilo Wamba Zoleman naa lolosho loorrendile naa enkaji emaa. Aya, ore tenda ishoto e kamera nekiata naaji sii ninye naa ninye olotu aikenoki iyiok sasawa. Ore naa tenda ishoto nekiata sii ninye no, you'll close the whatever. Soipan, Mheshimiwa Ingine watarajiwa, wananchi wengine hamjambo. Ashe oleng. Etorikine duo Mike. Aya, kiata sii ninye enakae kerai. Mintoki duo awosh oleng pee medung'o ntokitin. Entasipa lo Maasai. Ore tonkarna kaji Felicitas Naipame Koringo naa sita ashu eselenkei. Aiterso ong'uan enkakenyo metosho saa 7 endama naa kaasi oshi features sana enchoto e taarifa. Naa katishipakine nanu amu ore duo enchoto taata nikitii naa
kipindi ya Idueti na Nyida Shole, mumekomparate, nimefurahia. Our women rep, may God bless you. You are good picture to be followed. Aya ko ni tanda baye ki ara lasira ku mo goling lolo mon tuli mo gi yangarna haraka mo gi yugolo mon enik pe gitu mo gi acho. Enda soba rabokin Mrs. Yangai ka jina no Dominic Olekipelian na association na kipindi taifa na ji enera mata de sharangi ya Rupil kuanzia saa 9 taifa niki uendebo mpaka saa renge wali merama yana Yangai. Mrs. Yangai Orki jabe jonele olasira ni Lesida FM asholeng tengaragi karikokan mama Soipan nebo Sida FM tengaragi ngepangkaran nempangena merama yandanga Yeshua. Ndasoba rogogi mheshimiwa wetu ndasoba lazda ugoing mheshimiwa asholeng. Tazana nokaji stani lisanda associate sport na secretary na mayani iboge ava. Misisi Yesu Boge, mheshimiwa Luana Boge, Kajina Milton na ara Koloromelo Lesalao, Yoko Shujia Boga, Kimuno mheshimiwa Tigina Darake, Lomodio. Adukisia Sabana Mesta, Kikuran, Yaroshi, Division Lagi, Sasam Linking. Nilo Lord. Asole Mabagesiba. Masih mungkin wanajili asoba kijana mtoto Julius Solidate na sedek bana Ashole boy na nagaro ngala dungoye alo gore le lorba bit neti ninye enda shoto mashini ni negi Ashole erejo ninye wako na lugha ya mtaa wanafanyanga kill yeye amesema yake yako sawa. Aigorane kuna mtu tumekatizia kayu wake naitwa mona Benson Lotuno karibu vitu ginage I sign out na nitamona kalonga na go vitu nage yodonga giti kori Milton ole salao na ninyita shiki la sera lolo mono tifil neago tinitumore Milton ole salao na ninyoti in the way neago ashenale karibu sana pepe. Asante sana daktari. Kwanza kabisa shukuru Mungu kwa kuweza kufanikisha hii siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asante kwa watazamaji wale ambao wameingia na labda hajapata nafasi ya kuulizia swali. Tunashukuru sana kwa sababu pia tungeendelea kama kuna maswali. Kwanza kabisa ningemshukuru Mheshimiwa Jen kwa kusikia mwaliko na kufika siku ya leo. Vile vile Stella tunakupongeza kwa kufika, Lydia tunakupongeza kwa kufika, Rebecca tunakupongeza kwa kufika, na pia Mama County ambayo bado yuko kwenye kiti tunakupongeza pia kwa uwepo wako, maana pia ni amana sana. Kina mama wetu Mrs. Marima, Mama Lona, Pauline Kinyapo tunawapongeza sana 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 kwa wale ambao wamefika. Nilikuwa nafikiria hii swali itaulizwa kwa nini huwa wakiingia kwa kiti huwa wanabadilisha namba ya simu, lakini hawajauliza hiyo swali. So mimi ningependa tuombe namna hii kwa wale ambao wako viti na kwa wale ambao watachaguliwa, msibadilishe namba kwa wananchi. Huenda watapata shida, hata sasa zetu sisi tumepiga ichukuliwi, na mimi niko na ushuhuda lakini sijasema ni nani. So it's good sometimes ukipigiwa simu chukua tu sikize nani anasema, ama kuwa na hiyo line ama mpatie secretary simu ikipigwa hakikisha anaongea na mtu. Huenda ni mimi na nimekuunganisha na wananchi wanataka kusikia maoni yako, lakini haujachukua simu, na sisi watu wako na taarifa mzuri, maana tunawaambia simu ndio hiyo wewe umesikia mwenyewe inalia, lakini tuna assume kama pale nyumbani. Si ni kweli? So tunashukuru sana, jambo hilo moja tu mzingatie, na ndio kwa Mungu wetu atakubariki na kutuwezesha. Asante pia kwa sababu ya Media Council wenzetu. Kuna rafiki yangu ambaye nimemwona siku ya leo, Yona Ngari. Huwa nikinywa chai asubuhi tukiwa na ndugu yangu hapa, huwa ananiambia kuna mtu ambaye ningependa kusikia sana. Unajua, thank you very much Sami, asante sana. Mungu uzima wabariki. Asante pia kwa sababu ya Sida FM
kwa kazi nzuri ambayo wamefanya, waandishi wetu wa habari pia pamoja na wale ambao walikubali kuingia panel. Tuliwaambia kwamba wewe na wewe na wewe tutakuwa kwa panel. Mimi nilikuwa mahali fulani. Mimi naitwa Ben Lotuno, nafanya morning breakfast na pia niko mambo ya sport, pia niko kwa editorial department. Kwa hivyo Mungu uzima wabariki na watendee mema na watakie usiku mwanana. Kesho pia muende kanisani, mkumbuke hilo, tumweke Mungu mbele kwa kila jambo, maana hatuwezi bila yeye. Naambiwa niombe. Asante. Kwa hivyo tusimame zote, stretch yourself a little bit, stretch up kidogo, alafu tuombe ili tuweze safari nzuri. Thank you very much. Mwenye kuna kofia tafadhali toa, hata mimi nimetoa yangu ili tuweze kuomba. Kwa hivyo tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, tunalinua jina lako jioni ya leo, umetutenda mema, umetufikisha Bwana na Jehova jinsi tulivyokutanguliza Mfalme, tuendapo kwanza salama na tumalize salama. Jehova, naomba uwepo wako na nguvu zako. Asante maana Bwana umeweza kuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya hawa mama Jehova ambao wanawania hiyo kiti, Jehova mfalme wa amani, waliweza kujitokeza Mfalme, na tunaomba uwepo wako na nguvu zako usiku wa leo, andamana nao, wafunike na damu yako, maana hakuna kama wewe. Hata kwa sababu ya wenzetu ambao Bwana waweza kufika kwa sababu ya shughuli moja ama nyingine, Bwana tunaombea uwepo wako na ulinzi wako, maana wewe ni Mungu wetu. Asante Bwana kwa sababu ya kaunti ya Narok, asante kwa sababu ya wageni wetu wanaotoka Nairobi, wanaotoka sehemu mbalimbali Bwana, walifika salama. Na sasa Bwana wakifunga safari kuelekea Bwana ama mahali popote wataenda kulala, Jehova naomba uwepo wako na nguvu zako uwafunike na damu yako, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa sababu ya kiongozi wetu, kiongozi wa kina mama ambaye anayeondoka katika kiti hicho mnamo tarehe 9 Bwana, mahali Bwana amebakisha, na muombe uwepo wako na nguvu zako, maana hakuna kama wewe Bwana. Viongozi wetu wa kaunti hii na wakumbuka jioni ya leo, wafunike na damu yako, maana hakuna kama wewe. Baba utulinde, utuongoze, maana hakuna kama wewe. Pokea sifa Mungu wetu, maana utabaki ukiwa Mungu. Kwa jina la Yesu naomba na tapia kuamini. Barikiwa sana. Nage yaneja tafadhali Roni Tibubu, naomba Mheshimiwa Soipan, hawa watu hawajaipata picha kama hii. Haijaipigwa picha mkiwa pamoja. Nafasi kwa minajili ya kamera, wale wengine tumesema asante sana.